twala ko se Good Friday ni. Ne vula se swa twala ko Good Friday ni. Saya Noel, mi sono galano FM nhlekani yakuhlekanisa kolonga ngisalesti cheshurko. Mina nikhalanga Pet Matebula, ni wari smart wa jima xitlangu maxingirtano wa jajana makuna lawa ndandazi. Nangona ko Africa wa vulavula, u humelesiwa hi ncindani Eric Mabasa, kasi ke fama swin'we fika le ka awara ya mbirhi. Nhlekani lowu wa Xikwembu, timhaka ti tele ku katsa na letiya ta ku loko n'wana a biye mirini a ri xikolweni ku ta fanele ku voniwa pilani ku n'wana a dyondza xikolo. Hikokwalaho ka yini ku nga wu voniwi pilani ku a nga biyi mirini? Hey, tiko leri ra n'wina ne? Tiko leri ra n'wina kambe to tala hi ta bula endzhaku ka loko hi ta hundzela. Uma kumasela eka Afrika wona. Nakhalanga Pet Matebula musumbunuku kufika ra rimtlhanu 12 to 2 nihlekani Munghana Lonene FM makombandlela. Sweswo mintsero Munghana Lonene FM 12 minutes ntsena ku bila awara ya 12 nangona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makombandlela. Nteri hi ta va kha hi bula na vona hi ta twa ku timhaka ta le magondweni ti le ku fambeni njhani loko hi kha hi languta ka Good Friday ni leyi ntshemba ku na n'we kwala mi nga kongwe mi nga magondweni mi ta hi fanisela kumbe le ku hlangana na yini la mi va ku mi kha mi famba kona mintlhontlho leyi mi yi vonaka ku nga ku ri mintlhontlho ya mixaka muni i swin'wana swa leswi hi nga tsakela ku va hi swi twa hi ndlela leyo kasi yin'wana mhaka leyi ni lava ku hi dzika hi yona hi yaleyo ya timhaka ta vana va xikolo vana va xikolo timhaka ta ku biha ka vana va xikolo emirini va ha ri vatsongo va ha ri swikolweni i khale ti ri koho kambe leswi a ku luwa na swona ku swi nga vonaki ongeti se vutomi byo pfumela kambe sweswiwani ku ya hi swibumabumelo leswi nga huma ongeti se hi fikela ka ku hi hoxi thawula ka timhaka ta ku vana va biha mirini va ha ri swikolweni se ni na ku vutwa ka n'wina ku himpela hi nga va hi lo hoxa thawula ke kumbe ko va ku hambi ho ka hi nga hoxangi thawula a ku na yin'wana ndlela leyi hi nga ololoxaka xiphiqo lexi hi yona ke se ni lava hi bula hi dzika hi tatoleto timhaka eka nomboro ya leya ntolovelo ya 0860002543 avembe sweswi namuntlha vachayisini sweswi ni vulaka vachayisini va ya ka Good Friday ni vatirhi ntshemba ku na kun'wana vanhu vachayisini va le ku laha dorobeni a ku tirheki futhi namuntlha hina vo famba hi milenge mi le ku hi naveleni ku heyi ongeti a ni fanele ni ri khala hi ku ni mi hindza mi yimini ni hindze un'wani ni swi vona ku yi phasaphasanini a ni traffic yi hlupha hi ku loko un'wana o za xa nhompfu hi makumu swona ki se voncindani se namuntlha ha fana n'wefambi timovha vana namuntlha ha fana ho mi hindza se a hi buleni va ka hina nomboro i 0860002543 mi nga tirhisa na Mathebula dprsabc.co.za mina ni khalanga Pet Matebula ka swihangalasamahungu swa mabulu swa Munghana Lonene FM ku na ntsakisi kusukela ka madonsi a xitasini vanhu vo ma xitasini kambe mi va vitana yini mina ni nga vula i vuhumelerisi Ukayelele eka Afrika wa vulavula. La parlamente la kahle kahle leswi nga kona vanhu lava loko va kha va vutisa swivutiso va vutisa hi enga u la ku ta komba tiko ku milungu loyiwani a hi n'wi chavi ende bolani bene ku mo langutisa matimu u tiva matimu ya South Africa vona lava va nga kwala parlamente va nge se tswariwa instead va yingisela and u va hlamula izingo a nga va tirhiseli nkani wa va kombisa ku yena unkulukumba la mhleketweni vona loko va ka va rasa and a va swi koti ku pfula leswi swi nga tsariwa hi nizam ku na section man page man va vutisa polombe swilo leswi nga ri ku bukwini se swilo leswi swi nga laha kahle boteta wo jambaxa hi nga ri hamatini serious boteta jambaxa hi nga ri hamatini Parlamente ya rixaka leyi Afrika wa vulavula 0860002543 a hi tlakuleni loyi a ri wo sungula mingisi ri nhlekani mi amukerile hi le ka Munghana Lonene FM Inhlekani botata minjani bota mina hi pfukeni n'wina minjani hi pfukele na magudugudu man botata mina na ta angula ka liya vana va ku biha mirini loko ni swi langutisile swi tikomba nga ri ku fanele hina vatswari okay ni vile ku yini mina mutswari ka n'wana wa mina ni fanele no teka vutihlamuleri
ku ni vona ku ni kurisa ku yini for ku avoida ku a kuma a biha mirini a ha ri ntsongo ma vona na le xikolweni ku ri ku va dyondzisiwa ku yini vana lava for ku sivela mhaka leya ku va biha mirini va ha ri vatsongo nga ri se swi tekiwa hi ndlela leya ku hambi swi a bihe mirini a swi na mhaka hi ta vona ku hi va endlisa ku yini ma vona swi le ka hina hi fanele hi va na vutihlamuleri na vatswari a ni ma vona so inkomo brother a ni ku chayeleni ni nge leyisi ngopfu hlayisekanga No, inkom hlayiseka na n'wina kodi ya ku engeta cancer swinene 0860002543 na n'wina ku ya Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM ikhumense vutimini hatintsene kupela awara ya 12 namuntlha ku ri ravomuna eka hi kungela va ku tindlela hinkwato kongoma a Limpopo hikokwalaho ka vakhongeri lava nga ta va ri koho va kha va ya a Moriya a kombela ku loko mi ka mi ta a Limpopo n'wina mi ya ku tikerekeni ku hela loko ka vhiki mi fika mi swi khongerisa ku biha mbilu na loko mi ri va kereki loko mi biha mbilu mi ri va kereki a swi kahle ma vo mhaka kona se ni vula ku loko ri nghena kereke i hemba swi vula ku i nghena la yini kereke se hi yo mhaka ni nge loko mi nga mi swi khongerisa ku hela loko ka vhiki swi khongeriseni hi ndlela yaleyo ku yiwa hala na hala vanhu na vona i vuwalawala van'wa mimovha yi rhwele hey mabazi tilori vo tshemba leswaku swi lulamerile ku famba emagondzweni a hi chayeleni kahle hi nga helelani timbilu fika ni mi hlayisekile Munghana Lonene FM u mi navelela tenzo letinene to hlayiseka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga se hela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS-a Munghana eka 48044 yaleyo i 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo loko hi karhi hi tshunelela paseka a hi tsundzukeni leswaku vuhlayiseki emagondzweni byi sungula hi vutihlamuleri bya munhu un'wana na un'wana mongo wa hina wo ri it begins with me leswi swi vula leswaku hinkwerhu hi hoxa xandla n'wanxemu a hi vanga na tinghozi letikulu leti nga vikiwa eka N1 naswona a ku vanga na rifu na rin'we eka leswi hi khensa ntirhisano wa vatirhi va vuhlayiseki bya le magondzweni na vachayeri lava nga chayela hi vukheta ha veke tihlo eka magondzo ya nkoka yo fana na N1 N11 R81 na R71 hi vone ku antswa lokukulu laha ku nga va na ku chika hi 11% ka tinghozi loko pimanisiwa na lembe leri hundzeke hambiswiritano yi nge khondli mavoko Operation Malaisha yi le ndleleni yi languta ngopfu eka ku layicha ku tlula mpimo na ku chayela hi vusofa eka vachayeri kunguhata ntendzo mi boha mabandi ya vuhlayiseki na ku wisa nkarhi na nkarhi eka vafambi hi milenge vonakalani mi va na vukheta a hi tirhisaneni leswaku magondzo ya hina ya hlayiseka. You could win a car. You could win a car. Everyone could win a car. Spar Win a Car yi vuyile. Vana na nkateko wo wina yin'we ya 50 ya ti-Hyundai Extras loko xava switirhisiwa leswi nga nghenela. Ku fana na 5 kg Spar Frozen Mixed Chicken Portions hi 199.99 ntsena hi pakiti hi ti-rewards. Kumbe 2 kg Tastic Parboiled Rice hi 29.99 yin'we. U hlayisa 10 rand hi ti-rewards. Mintsengo yi kumeka kusukela ti 23 March ku ya fikela ti 7 April. Xava, swayipa kutani u wina. Loko xitoko xa kumeka, ntsena eka Spar ku na swipimelo. sweswo mingisela Munghana Lonene FM ula Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula Musumbhunuku ku fika ra Mhlanu 12 to 2 ni hlekani Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswo ayaya ni kotla na valo ngisarito kambe sina mhaka ba amukeleni hi twa ku va angula wa ku ni hlekani mi amukelele le ka Munghana Lonene FM la inkomo na khesa swinene nina mhaka yin'wana ni vavisaka ngopfu moyeni wa mina mani ni lava ku loko swi koteka ku ni ta pfuneka loko ni nga pfuneki ni ta kombela lava nga ni pfunaka mi ni hlanganisa na vona tanihiloko ni swi tisa kwala ka xiyanimoya xa rixaka xa ku sungula ni vonile strike lexi nga va kona hala va East London lexi va nga xi kunguhata ku ya lwisana na ku vekiwa ka hosi yin'wana leyi va ngo hambi yi suka Nigeria siku yini timhaka ta ku se ti hetelela ti ta timbirhi tinharhu ku tlula se kambe ehenhleni ka ku ndliwa ku swo sweleswo ni hetelele ni ya kuma ku yimbeleriwa risimu ra Muhubu
a ni tivi loko misivi ra muhubu lava tivaka ku nyana ririmi lera ra lava ni ri vulaka ri suka korito leri tinsimu ta muhubu loko ti yimbeleriwa a ti yimbelela ku leswi swa ku va nga swi twi va lala ku hi ringeta ku vula yini hi tinsimu leti se ni titwe ti yimbeleriwa loko ti karhi ti yimbeleriwa ti karhi ti ringeta ku koya rixaka leri ra ku vulavula minkarhini yo tala loko ku tshika ku va na swilo swo kota leswiya rixaka leri karhi hinkwawo ri langutiwa ku va targeta ndzhaka loko ku hlongoriwa lava ve le handle ku langutiwa ro rixaka leri ro vulavula se a ni swi tsakela loko swi koteka ku fana leswi swi tala ku swi endla malembe ndzhaku mikama yin'wana ya ku mi hlanganisa ti-radio yo fana na Munghana Lonene na le ya Phalaphala Rindzindini ku i ti-radio leti nga sungula ku hoxa xikan'we vule ka vo 1965 hi February ku a swi koteki ku mi hi lavela ku nga ri vona kumbe vativi va ririmi leri ra kwale va ta va ta hi dyondzisa kahle ku rito Xangani ka vona emuhlampfa kumbe va swi saku na rixaka leri va ngo Machangani kumbe Xangani leri kumekaka kwala ndzeni ka lowu namuntlha hi vulaka Afrika-Dzonga hi ku rito leri ri tirhisiwa kama n'wani va twa va ri tirhisa va vula vahlampfa kama n'wani va ri tirhisa ku hlaseriwa vanhu va ka hina i kona un'wana wa rikwerhu loyi a ri kona loko va karhi va ya kwale a Eastern Cape endzhaku ntiho yo va kha va n'wi kombetela ku i kombeteriwile loko a heta ku mina ni suka Giyani mara ivi va heta va ku na wena un'wana wa vona se swi tikomba nga ku hina loko hi kula makaya a hi swi tiva ku hi dyondzisiwa swa swifundza ku laha tikweni leri hi na swifundza swingani hi na tinxaka tini se na ku swi tiva ku hala ka vona kumbe swo kota swa mukhuva lowu a swi va na swona na ku va swi tiva ku tiko leri va hanyaka ka noro ku na tinxaka leri na leri va vulavula leswi hi ku vanhu va ka hina ku vula ntiyiso va ta tikuma se nga ku va ta chava na ku vulavula ririmi ra vona va ta chava na ku tikombisa ku vona hi va mani hi ri ka tiko ra xidemokirasi swi tikomba nga ku van'wani va na matimba ku tlula van'wani se na ku hi marito yan'wana lexi ni kombela ku komisa i ku ni kombela mi ni vitanela lava swi tivaku ririmi leri va ta hi dyondzisa ku rito Xangani hi ririmi ra ka vona ri vula yini ni ta va ni kha ni veka ti-inverted comma ehenhla na leri ra kwerekwere ri vula yini ni kha ni veka ti-inverted comma khalanga i xikombelo xi nga na xona a ni tshemba ku lava hi nga sungula ku yi vona kahle hi lava va CRL lava va commission leyi langutanaka na timhaka ta ndzingano wa timfanelo ta na vukhongeri na mindhavuko na hinkwaswo leswi hi vo hi nga sungula ku yi vona hi twa ku loko xiyimo xi te tani swi endlisa ku na n'wehe na swi tiva ku leswo tsala ma swi kota loko mi nga vileli na n'wehe kuma ni nkarhi siku rin'wana mi tsala xi ri xivilelo mi xi kongomisa ka CRL commission hina na hina hi ta ndla tlhelo ra hina na n'wina ni ndla na tlhelo ra n'wina kwaleyo mi tsala ku ri xivilelo loko va xi kombisa ku va xi kumini kusuka kwalano va ta xi tekela nhlokweni ivi ku kota ku kumbexana ku nga hetelela ku va na minjhekanjhekisano ku kota ku twananiwa ku kahle i va mani ni khensi ngopfu hi yo mhaka loko ni foyina laha ni swi tiva ku ni ta pfuneka ni ta vhela na mina ni tshama hansi ni tlilika nkarhi ka long weekend yaleyi ni ringeta ku ni swi drafta kahle ni swi tsala ni swi rhumela loko ni swi endle tano na n'wina ni ta ringeta ku ni mi khumba ni mi komba ku hi leswi ni swi rhumerile ya hala ya mina ndima ni yi endleni inkomu kani mama inkomu bota wa mina khensa swinene i ntiyiso ma vona loko hundzisa sweswo hayi mina ni tiva n'wana yalo yena loko swilo swi nga n'wi khomangi kahle a nga swi tshiki koka ni ka xiyimo xo ku vulavula hi mavito ya vanhu la kambe na swi tiva ku kwala na kwala se na n'wina ndla na ntatani maxaka ya mina hi ta kota ku vona ku lava vo ka va nga va kumbexani va ke vutivi va kota ku va na vutivi byo lebyo lexi a hluphaku i ku na hina byona vutivi ke ni tshame ni swi vula kwala ku munhu ku fana na mina ni vulavula ku ni nga Mathebula a ni Mutsonga a ni Muchangani na swi vona ma yi vona mhaka kona se swa endleka munhu a kusuka ku kakatsuku a ku mina ni nga Muchangani kuve i Mutsonga kumbe munhu a ku kakatsuka ku mina ni nga Mutsonga kuve Muchangani kumbe a ku kakatsuka ku mina ni nga Mutsonga kuve a nga weli kona tani sweswi ni vulaka ni nge va ka Mathebula a hi Machangani kumbe Vatsonga ma yi vona mhaka kona se swi lava na hina hi ti tiva hi kota ku swi tiva ku kahle hi wela kwihi swi ta kota ku swi olovisela swilo leswi na kota ku swi vulavula na ku swi hanya ku ya amahlweni 0860002543 a hi amukeleni n'wana mingisero nhlekani minjhani Mthandolova hi pfukeli papa hi ngo vo hi pfukeli hosi ya mina na khensa swinene Bootpat mina ndzi kombela mi ni pfumelela na ku vulavula ngopfu hi mhaka leyi
sweswi mavona weekend leyi wa ku yi phensaphensa la mapatwini ne ya so na ku vulavula ya mhaka ya ku hi nga endlisa ku yini ku va hi sivela tinghozi na ku tinghozi ti vanga ngopfu hi yini ku na leswi va khala va tala ku vula ku mhakanyani yi pfuxa timhaka so ku na swilo leswitsongo leswi loko va karhi va advise vanhu a va swi vule ni swa costed accident ta mi nyika xikombiso Buttpet xa ku sungula sweswi vanhu va yisetile timovha ti-service loko munhu a fika yise movha service kwala ka khampani va servisa movha va n'wi fonela va ku the car is ready a fika nghena teka movha a nghena patwini a nga ti chekeli yena mabawuti lama ya mavhilwa ku ma tsimbekile na ma swona ivi a famba ku fika ku huma vhilwa endleleni so swi kahle ku loko munhu a heta ku teka movha service a fika a paka somewhere a teka wheel spanner xa yena a ti kambela mavhilwa hi voko ra yena hi ku tiyisa ka yena swa tivaka matimba ku yi tsimbisa ku yini xa ku sungula xa vumbirhi Buttpet na loko va yisa timovha ka ti-wheel alignment ku na swilo swa ku tala laha va swi chucha loko va alayina timovha ku na swa ku fana na ti-steering rack leswa ti-rack ends leswi na ti-tie rod ends minkarhi yin'wani va chuchachuchana laha ka ti-ball joint loko va heta because vanhu se va jahini ti-holiday a va ha swi tsimbi swi tiye ndzeni swi vona kun'wana swi humeleli ku swo huma laha movha leswo swa ti-rack ends swi suka bawuti movha yi ba timpharu kumbe endla tinkata swa cause ti-accident Buttpet tin'wana futhi na mpela loko se u yisa movha endla wheel balancing loko se va endla wheel balancing loko se va ku pompela vhilwa swi kahle ku na u fika u nghena garage u kamba ku va pompe ku ringana na because ku na minkarhi yin'wana leswa ti-compressor la ti-garage yi nga kombisa ku u pompe 200 loko when you go to the next garage u kuma ku kahle swi 400 se mina most of the time loko ni heta ku pompa vhilwa ni kamba 2 ya tipompo ka ti-compressor tin'wana loko 2 to confirma liya ni kota ku va ni swi teka ku okay maybe ni pompe 250 so ku na minkarhi yin'wana ni swi teka ku yi ku byela ku vhula ro le ka 150 kasi a hi 150 250 u kuma se vanhu ku duvuka mavhilwa timovha ti yiwa la ndleleni xin'wana futhi Buttpet leswi lavaka va ni xi tsundzuxa ku na mhaka ya ku munhu a khandziya movheni a ri ku dyeni ka nyama ta nyika xikombiso nyama ya homu ya stew ingaku vanhu a va swi tivi ku loko u lahla rhambu hi fasitere ra tlhava vhilwa ri endla vhilwa ri duvuka movha yi capsize hala ndzhaku na ku hoxa bodhlela mabodhlela lama ya mabyala lama le tshakwini le hansi leyi ku tiyini laha loko movha yi kandziya laha vhilweni laha bodheleni vhilwa ra davuka ivi movha yi rola se leswi Buttpet a hi tlheleleni mi ri rhambu a hi ngo sweswi munhu i just to meat maswali ma yi vona T-bone ri tiye njhani rhambu lera ra tlhava vhilwa ivi movha yi duka vhilwa ivi yiwa hi mhaka rhambu ntsena ni tiva tikhesta ta ti nga humeleli hi mhaka rhambu na mabodhlela laha tshakwini ka cold drink kumbe ka byala laha munhu a hoxe na bodhlela fasitere ku tlhava movha yiwa so most of the time loko va advise vanhu va vulavula hi mhaka ya speed va vulavula mhaka ku overtake na byala leswi va nga ka va swi vuli ene hi swona swilo leswitsongo leswi swi endlaka nghozi that is why va ku tlhongo ra mechisa ri kota ku va ri hisa nhova hinkwayo Buttpet leswi va ni khome swona i bongi ndlovu la tlara end of hosi ya mina ni tsaka ngopfu loko ni twa tlhelo ri mi nga hetiselisa xiswona ri tlhongo rin'we ra swi kota ku yisa nhova hinkwayo se vanhu sweswi a va tshiki ku loko va yisa timovha ti-service hi minkarhi ya mahetelelo a yisi service munhu a week before loko a heta famba hi yona twa ku mabawuti ma tsimbekile a kamba na bawuti ra ku tsimba oyili hala hansi hala u kuma ku ri nga tsimbekanga ku huma oyili hinkwayo yi ba injini yi ba buloko hinkwaswo na leswa tikhavhara laha hansi loko se va tsimba va jahini lano ka ti-service because u kuma ku normally vona u kuma ku vanhu va servisa a hi ngo va servisa 10 ya timovha hi siku hi ku sweswi ti-holiday u kuma ku se va teke 30 ya timovha ma swi vona se vo tsimba va jahini timovha ta ku tala ti khumuka leswa ku tala la mapatwini lama ene ka ku government a va koti ku yi adiresa mhaka leyi a va koti ku yi vula a ni tivi ku ka va nga ri awe hi yona kumbe njhani na ni mi tweri buti wa mina Kensi ndzi hela kwala khalanga inkombo buti wa mina Khensini Ndlovu va ri tlhongo rin'we ri hisa nhova nokora ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nte ri ta vuya hi ya mahlweni na mhaka leyi hi twa n'wangulo wa n'wina na mhaka leyi ya vana va xikolo leyi ya ku ongeti ku na swibumabumelo swa ku ndliwa xivan'wanchumu hi timhaka totoleto ta vana lava va bihaka mirini se xivutiso ku ta va ku tanihi tiko hi fike kwalano hi ndlela yihi hi hoxe thawula
ka timhaka ta ku biha ka vana mirini va ha ri vatsongo ke kumbe ku na swin'wana ku tlula sweswo endzhaku ka leswi. mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. ndza khensa nkarhi khalanga leti tinhlokomhaka ta mahungu ya wara yan'we muingiseri Nhlekani. Khabinete yi ri hlambisiwa timbilu hi ku vekiwa exitulwini ka hosi ya le Nigeria exifundzhenikulu xa Eastern Cape. Maphorisa ya le magondzweni exifundzhenikulu xa Gauteng ya le ku tiyisiseni ka mapfhumba emagondzweninkulu, kasi masocha ya tiko ra Iran ya lemukisa hi mihlaselo yikulu no onha swinene ehenhleni ka Amerika na Israel. Mahungu xitalo hi awara yan'we. mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. 12 to 2 ni Nhlekani. Ele ka Munghana Lonene FM khoma ndlela languta nkarhi i 31 minute ntsena ku bela awara ya 10 ya 12 nangona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Nomboro ile 0860002543 itwa ku miri Dziva misoko n'weti leyi nga ta tshama yi ri ya matimu eAfrika-Dzonga. Lembe leri hi tlangela 22 wa malembe hi kume ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM. Nomboro ile 0860002543 itwa ku miri Dziva misoko n'weti leyi nga ta tshama yi ri ya matimu eAfrika-Dzonga. lembe leri hi tlangela 22 wa malembe hi kume ntshunxeko. Munghana Lonene FM u tlangela na wena 61 ya malembe ya vuhaxi. #handlandlamuka Munghana Lonene FM makomba ndlela. 61 ya malembe ya vuhaxi. #handlandlamuka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Materula. Musumbhunuku ku fika ra Ravuntlhanu 12 to 2 ni Nhlekani. Munghana Lonene FM makomba ndlela. ela hi nga kona mingisiro wa mina 0860002543 nangona ku Afrika wa vulavula eku haxela wona twi hi Xitsonga xa nhlawulo ku sungula kwala ka Munghana Lonene FM. Namuntlha ku ri siku leri ra vumbirhi ra n'hweti leya ya Dziva misoko eka hi kongoma ka Good Friday. Hi ndlela yeleyo ta va na nongona ko hlawuleka mundzuku hi languta yona Good Friday ni na ku yi vula yini hi ndlela yeleyo. Ta ya mahlweni hi xihlamulo xivutiso lexi ya lembe na lembe ku za ku fika la se vanhu va nga ta va swi tiva hikokwalaho ka yini Good Friday yi va na masiku yo hambana lembe rin'wana na rin'wana hi ku ha tenga swona na namuntlha na ri na ri hi ndlela yeleyo. Kambe a hi amukeleni un'wana mingiseri hi loyi Nhlekani. Nhlekani Buthati Mpuke. Vutomi mina hi pfukile hi ngo vona Hi pfukile. a khensa. Ni twe mi tena nhlokomhaka yin'wana ya kahle swinene ngopfu leyi ya ku tika ka vana mirini leyiwani, ku biha ka vana mirini. Buthati hi ku vona ka mina ni twa nga ku solution yi nga va laya ka ku va tanihi vatswari hi sungula ku dyondzisa vana lavawani hi vubihi bya teenage pregnancy hi ku pfuniwa ngopfu na hi ndzawulo ya swa rihanyo. Hi mhaka ya ku vadyondzisi exikolweni va yela ku dyondzisa vana, vutihlamuleri bya vadyondzisi exikolweni i ku dyondzisa vana. Se leswi ni nga xi vulaka hi kombisa Buthati vatswari kumbe yo Department of Education na Department of Health loko vo hlangana va vulavula hi mhaka leyi va tiyisisa ku vana va hina mhaka ya so na so a yi tshamisekangi. Ivi na yo Department of Education yi tiyisisa milawu ya ku va vana lavawani ku va na switandzhaku leswi swi nga hetelaka swi va discourage ku va biha mirini. Ni vona nga ku sweswi nga antswisaka xiyimo lexi nga ka swona. Kambe ni byeleni loko mu ku vutihlamuleri byi le ka vadyondzisi vo dyondzisa vana vatswari mi va mi kha mi yi languta hi tihlurila mhaka leyi hi ku loko va dyondzisiwa hi timhaka ta swa masangu kumbe ku biha ka teenage pregnancy swa tirha hi ku onge ta swi le ku tirheni. Mi vula ku a va le ku dyondzisiweni vanhu lava na sweswi swa tirha Buthati ene mara a swi le ku tirheni ngopfu, a swi na impact.
challenge yi laya ka ku vana lava a va na information hi vuenti loko ni ku vutihlamuleri bya vadyondzisi ni vula hi mhaka ya ku vadyondzisi yes va nga va dyondzisa mara a va nge vi na knowledge ya ku fana na leyi vanhu lava tirhaka ka Department of Health va nga va ku va ri na yona ngopfungopfu tinurse. Ku na ti-organization ta ku tala ngopfu leti nga ta nga ti vula moyeni leti ti tirhisanaka na Department of Health lava va lwisanaka na ku va vana va biha mirini. So lexi ni lava ku hlamula xo kahlekahle hi Botpet ku hlamula xivutiso xa n'wina i ku swa tirha mara a swi le ku tirheni ngopfu because vanhu lava va nyikaka information ku nga vadyondzisi a va va nyika information ya ku enta ku fana na leyi a va ta yi kuma aka vanhu lava dinanaka na swona direct ku nga tinese on this regard. Kama ni byeleni hi dyondzo leyi nga tirhaka kahle ka xiyimo lexi hi ku vona ka n'wina? A ni mi twisisi kahle Botpet. Ni vula ku dyondzo leyi nga tirhaka kahle ndlela ya ku dyondzisa hi ku timhaka ta swa masangu loko nghena ka timhaka ta masangu i ta biha mirini. Loko ni ri mudyondzisi ni vula ni ku loko ni mi dyondzisa hi ndlela leyiwani ni mi byela ku loko mo tshika mi endle timhaka ta swa masangu mi ta hetelela mi fikila swin'wana ku hindza kwalani ku ta va yini? Okay, xin'wana ku hindza kwalani Botpet i timhaka ta ku va vana lava va dyondzisiwa ngopfu hi mhaka ya ku va because vana vo tala vo hlohlotelana ma swi vona ene ku va ku langutiwe ngopfu na mhaka leya grant. I think loko ko discouragewa mhaka ya grant ku vana loko va nga za va hindzisa malembe ya social grant a va yi kumi ni twa ku i tin'wana ta tindlela leti ti nga antswisaka because loko mo vutisa vana vo tala main reason hambileswi va nga vo tala va nga ta va nga mihlamuli direct kumbe hi ku kongoma main reason ya voho ya ku va tika mirini Botpet a hi xin'wana handle ka ku kuma mali na ku va ti-prove ka vanghana va vona ku na mina na swi kota ku va ni tisa samona misaveni ku ri hi ku veni reality i ku laveka mali. Ni mi twini buti wa mina a khetsa swinene tlhelo rero. Buti wa mina 37 timinete pele awara ya 12 nakona ku eAfrika wa vulavula vanhu va le ku yeni hala na hala imphensa ku yiwa hala na hala hi ndlela leyo van'wani van'wana vathekisi a va se gonyisa ti-price mara vateki va mahungu va sale ndzhaku ti-price mi la ku tlakusisa kasi i mara nga ti va la ku tlakusa swin'wana mo vanga van'wamathekisi ku va tlakusa tihakelo a va le ka swona va le ku tirhwaleleni vaaki ka ayi amukele n'wana mingiseri lo nhlekani. Hello. Ayi papa. Njani Khalanga? Hi pfukile hi ngo vona. Eka wona a ni na ku gangisita ka leya pregnancy because ni vona yi teke ntamu ngopfu ka vana va xikolo ma. Hi ku vona ka mina muhaxi wa mina lonene wa Munghana Lonene vana lavatsongo va le hansi ka 18 hi ku ya hi constitution ya hina a va na right yo endla or yo ti engage ka timhaka ta masangu. So loko ku ri ku right yaleyo a va na yona loko a swi tekiwa swi yisiwa ka swa discussiwa na le ka National House ya hina ku ri loko n'wana a suka a tinghenisi ka mhaka ya ta masangu a fanele a ya juvenile ku va crime ya vana va ya khomiwa a juvenile va dyondzisiwa ku ri na lavan'wana lavatsongo lava nga tata hi le ndzhaku va swi tiva ku ri if we engage ka mhaka ya masangu hi nge za hi fika ka nkarhi wa hina it's a certain kind of crime leyi nga ta endla ku ri munhu a tekiwa a ya juvenile a kota ku ri a riha milandzu leyi a nga yi endla so that kumbexana a swi ta hungutanyana ku ri vana lava va kumeka va tekini because hi nga ri swi le ku hi hlupukeleni ku ri hi kota ku controla ku vana va kumeka va nga ngheneleli ka timhaka ta masangu as swi ri eka ka vona. Mi pfa mi twa le nga ri mi le ku ndleni ka swin'wana swi pfaka swi mi kavanyeta kambe a swi na mhaka loko ri ku a hi swona no swi hleketelela ku ya hi leswi mi vulavurisaka xiswona kambe a hi languteni ka mhaka leyi hi nga ka yona hi ku yi nawu koho hi yo mhaka loko ko ze ku va na timhaka ta swa masangu ka munhu wa hansi ka malembe ya 16 swi vitaniwa statutory rape swi koho sweswi nawu koho se hi swihi swin'wana leswi nga tisiwaka ku hundza kwalano hi ku nawu loku ku nawu koho ma problem nawu lowu nga kona loko a wu sungula wu apply ka wa applyiwa ka lava va endlaka statutory rape mara loko ku ri vana va less than 16 years va nga yo twanana ku ri va hlangana ka timhaka ta masangu and then i consequences ku va yona yo ku hetelela ku va na teenage pregnancy and hi minkarhi yo tala ku blame-iwa n'wana lowa xisati wa xinuna get away with it mara loko ku ri ku nawu lowu wu ta tirha ku ri
lo wa xisati a vula ku ri i swi endli na mani ivi vumbirhi bya vona va tekiwa va yisiwa juvenile va ta vona va milawu ku ri va dila njhani hi vana lava because hina vatswari loko hi nghenelela ngopfu ku tlhe ku hela ku blame hina or hi khomiwe because sometimes hi va na temper yo hi tikisa punishment ka vana va hina loko ma vulavula sweswo swi tlhelela laha ka mhaka leyi ya ku vulavuriwa yona ya ku handle ka ku va n'wina mixani mi ta kombeteriwa hi tintiho vana loko va ri na khomentsevu wa malembe va ri na malembe le hansi ka khomentsevu va tekiwa va nga ri na vutihlamuleri se na leswi va swi vulaka swi nga tala ku va ku a swi ku ya hi leswi ni tivaka swona ni tivi loko ku ri ku ni twangi kahle kambe ni twa nga ri na hi xinawu loko a za va hansi ka malembe ya khomentsevu a swi tali ku landzeleriwa ku fika kwalano a swi tali ku landzeleriwa ku fika kwalano i ntiyiso kahle kahle i nawu lowu wa hina u saseke constitution ya South Africa yi saseke ngopfu mara yi na ti-loopholes tin'wana leti yi tlhelaka yi ti luma yi ti duvula nenge yona hi yoxe yi ri government ya hina because u boha swilo swi tiya mara loko swin'wana a va swi apply hi mabohelo lama va nga boha hi wona because swi jika swi tlhe swi karhata sweswiwani va tikisela vatswari hi mhaka ku ri hi panisa vana loko va endle swilo swa rongo mara loko se swilo swa rongo swi endliwe hi vana valava bona government va yimela kule ku sala ku xaniseka hina vatswari ku ri a hi ta va hi ri na ndlela yo hi swi sivela swilo leswiwani ni mi twile botakens hi swona i maxilonene ni valava na festival baloyi lava nombelana enkomo ka nombelana yo hi hala ka patu leri ra ku ya hi nga vulavula hi rora ku khulele hi kona ni ka ku n'wana khulele a nga swi koti a hi amukeli n'wana mingiselelo nhlekani Ahe khalanga minjhani hi pfukile papa mingina minjhani hi pfukile ke ni fikela vito mara siku rin'wana ni ta va na vito ya ku hlamula eka vana na mi tivi se mhaka leyi ni tsakisaka ngopfu hi ku na rito vana andweni lero ku ya hi vonelo ra mina a ni vona swi nga bihanga leswi swi nga endliwaka mara va nga vi va kha va rhwexa mathicara ndlwalo already mathicara va le ku tikeriweni hi ku hi vonelo ra mina a va vone kumbe va nga kuma ma-social worker kumbe va kuma vaongori va va nyika mintirho vhele ya kala mintirho va ta hungasa kwala swikolweni i ku kahle kahle a hi timhaka ta vana lava a va humi makaya ku a swi koteka hi nkarhi wun'wani a hi ta vula ku ti-street kid se a swi koteki nhlamba yaleyo se vana lava a va humi makaya ekaya hi laha ku nga na vatswari lava vekaka nawu a va humi makaya ni vana lava kun'wana na kun'we hi mhani a nga na malembe ya 13 12 sweswiya swo taniya papa u na malembe ya 17 loko swi ri karhi swi famba hi n'wana lowu ya kulela ka vakokwani u ya kula na vakokwani a va veki nawu leswaku n'wana loko hi vulavula hi n'wana hi loyi a humaka ka vatswari se vana lava ku ya hi mina mfumo a wu voni ku nga yi swikolokisa swikuyini leswaku kahle kahle vatswari lava va nga kona va tsandzekile then na mfumo wu tsandzekile se loko wu lava ku solva a wu endle sweswi nga mativa hungu leri mi nge le ku teni na rona ri kahle ngopfu na lava nga ringisela va nga ku i swicele a ni loko munhu a vulavula ntiyiso veri swicele no va na xiphiqo xa ku riqingho ra n'wehe a ri twali kahle a ni swi tivi ku kumbexani swi nga va swi katsa hi network leyi mi nga ka yona kumbe swi nga va swi khumbana na hina laha hi nga kona studio ke kambe muhumelerisi a va pfumeli ku swi khumbana na hina va ri i swa n'wina network ya mina la ni nga kona sweswi yi njhani ya sweswi ya antswa loko a swi koteka mi to sungurisa kambe mi kongoma a ni veka mhaka ya ku loko ku ri leswaku swa koteka a va teki vaongori kumbe vhele vana va hina va vanhwanyana va le ku tirheni kumbe ma-social worker va hamba va va swikolweni va ta pfunana na mhaka leyi va nga rhweshi mathicara ndlwalo wa ka wu nga ri wa vona mathicara va ye ku dyondziseni kasi xin'wana hi ku vana lava a va humi makaya va huma va va vatswarili hi nhwanyana ya luya wa 14 years 18 years na papa kona vanhu lava va ha ya swikolweni va hi siyela hina vakokwani hi sala hi kurisa vana lava ku tika
se vana lava va nga kula onge ti-state kid mara va ri vana se i swilo leswi tikaka ngopfu sweswi ni vulavula loko ku va na batch vana va va vana 12 years 13 years va le ti-ditches va hi loko vana lava va kumaka ku ta va vuyini va kumaka vuyimani leti bya vona ku ri tindhawu to fana na tipiya Amen. se hi na problem ekulukumba ngopfu hi ta mfumo loko wu tala mhaka leyi u nga tikiseli mathicara hi vanhu a va onhanga nchumu Nemetwe papa, nemetwe. u nga tikiseli mathicara a va voni ku ri va ta hi huma njhani Ame teacher ngwe. hayi a ni ticara ni mfundhisi Let me tell you for this. No, because mere va dyondzisi va na ntirho wo tala. lava va tshama va kha va tikeriwa masiku hinkwawo mathicara va le khombyeni rin'wana ku swilo hinkwaswo leswi onhakaku lahaya mathicara lava hi vona va tikiseriwaka n'wana u thikisiwa sweswi ya wongeti u right kambe n'wana a ri wrong Let me train papa, let me train. Hey, baba yimelela mathicara vana. Hey, va tsake ngopfu ntshemba lava nga kona. ene swin'wana xo hetelela tinghozi ta le mapatwini i mfumo wu ti vangaka lomu ya ku tekiwa ku kona tilayisense hinkwako ku hava ka ntiyiso hinkwako ta fana Eta bola yo siku rin'wana a hi kumeni van'wana papa inkomo. swi hi vangela tinghozi leti ti nga kona namuntlha vanhu ve le ku heleni hlayisekani Nemetwe papa cancer swinene hi ndlela yaleyo. Hina sweswi se hi kandziya la. La a hi sukeli mhaka nje. hi ku tisela vativi na vinyi va yona Ai tsutsumeleni a xifundeni lexi va nge dyambu ri tumbuluka koho hi kuma lava va swi dyele na vuswa hi yo mhaka vito ra vona i Mzamani. Loko ze twa munhu va ku Mzamani i dye vuswa i dye vuswa se i buti Mzamani Bvuma hi vo hi lava ku bula na vona la hi languteka timhaka ta la leswi va nge le ku tirheni swona loko swi kha ku languteka timhaka ta vuhlayiseki bya vatirhisi va magondzo eMpumalanga. Bvuma enhleka ai riqingho leriya ri tikomba ri nga ha ri kona la hi ndlela yaleyo a hi amukeleni a hi va amukeleni Bvuma enhlekani hi mi amukeleni ka Munghana Lonene FM Nhlekani muhaxi xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene mi swi twile loko ni kha ni mi themendela ni ku loko va ziwa ku Mzamani Bvuma swi vula ku munhu loyi i dye vuswa u dye vuswa a nge vi Mzamani a nga dya vuswa a hi vito ro thiwathiwa kun'wana leri impela hi langutane na nguva ya Paseka loko hi mi kombela namuntlha a hi lava ku tiva ku tanihi xifundza xa Mpumalanga mi yime njhani loko hi kha hi langutaka timhaka ta ku anakeni un'wana na un'wana loko a ku iya ka masiku yo wisa yo fana na lama vo tala va vo va kongoma Mpumalanga van'wana va vo vuya va ri magayisa sweswo mi yime ku lunga ku fika kwihi ku vona vuhlayiseki bya vaaki hi ku angarhela na vachayeri hi ku kongomisa a wu rindzile nkarhi lowu hikuva a wu tiva ku u le ku teni maphorisa ya hina ya tele eka magondzo ya hina ngopfungopfu lama hi ma vekeke emahlweni hi tivaka leswaku nkarhi wo tala swipandzamananga swi va swi tele ka wona na tinghozi ti va ti ri kona eka wona hi ma veke hinkwako va yimile va na makhamera va yimile va le ku languteni vanhu lava hundzaka lava va fanele va nga hundzi kona va langute vanhu lava tsutsumaka hi rivilo la ku tlula mpimanyeto so hi kona emagondzweni ya hina hambi ku ya kona kwale eka bodara ya hina ya Swaziland na South Africa na Swaziland na Mozambique ku na maphorisa ya hina mapatwini lawa sukaka kongoma ku vanyingi vafambi va ya eka matiko la nga makhelwana va nga kona ku nga Mozambique na Swaziland se ku tala ka maphorisa swi vona kambe loko ku vona ku matirha kumbe mi le ku tirheni mi va tshembise kumbe mi va byele ku va ndlisa ku yini maphorisa lavona loko va kha va tirha ku hela loko ka vhiki tanihi sweswi mi nge i khale mi swi rindzerile ku swi ta fika siku ra muxaka lowu hi le ku languteleni leswaku va nga pfumeli nakatsongo ku na vanhu va ku va endla swo karhi swo biha or va tsutsuma va tibyela leswaku va ta ku loko se va fika va yimisiwa va ta nyika maphorisa wa hina va nge i cold drink van'wana va vulaka va cold drink
a hi amukeli va byela leswaku va nga pfumeli na katsongo un'wana loyi a kumekaka a tlule nawu a wu landzeleriwa nawu ku fika makumu loko swi lava ku ri van'wana va khomiwa hikwalaho ka tindlela leti va nga ti khomeke hi yona kumbe rivilo leri va sukaka va tsutsuma hi yona a swi endleke swi va tani hikuva hi la ku vona tinhlayo ta tinghozi leti humelelaka emagondzweni ya hina ti ehla xikan'we na ku va hi vona ku ri a hi lahlekeriwi hi vutomi bya vanhu vo tala etindleleni ta hina hikuva hi leswi hi swi vonaka ka minkarhi leyi ku na tinghozi to tala hi lahlekeriwa hi vutomi bya vanhu vana n'wana i vana vatsongo van'wana hi lava va emindyangwini ya vona ku languteriwe vona ku ri va tisa evuswa etafuleni ku va kota ku dya va ya mahlweni kambe loko mi fananisa na malembe lama ma nga hundza mi tala ku hlangana na yini tanihi mintlhontlho loko mi langutaka xifundza xo fana na Mpumalanga loko ku fika nkarhi wo tani mintlhontlho leyi hi langutanaka na yona yin'wana yi ya hi ta maxelo ya hina namuntlha Mpumalanga hinkwayo dyambu ri humile a hi voni ku ri ku na mintlhontlho ka mhaka ya maxelo ku munhu un'wana na un'wana loyi a nga le egondzweni u kota ku vona ku fika ekule ku kota ku vona emahlweni ka yena na loko va fanele ku yimisa timovha ta vona va fanele va ti yimisa kahle hikuva magondzo ya hina ya omile kambe leswi swi va ka kona xin'wana hi swi vonaka eka vafambisi va swipandzamananga va tsutsuma ku tlula mpimanyeto van'wana va chayela va popiwile muhaxi wa mina hi leswi hi swi vonaka swi karhataka van'wana va karhele va suka etimayini ka ti-province tin'wana va drive va famba va lava ku nghena kaya va nga zanga va wisa vurhongo loko byi va fikela a va lavi ku yima endleleni va wisa i swin'wana swa leswi endlaka leswaku ku va mintlhontlho ya hina leyi langutanaka na yona etindleleni emagondzweni ya hina ka xifundzankulu xa Mpumalanga Vuma a makhola mara loko mi ku vanhu va karhele va suka timayini loko ndzi chayela hi nawu a ni miri 200 ya tikhilomitara tin'wana na tin'wana ivi hi ntumbuluko i va yi karhele se hikokwalaho ka yini n'we mi nghenisa na swa timayini ni vula ku va suka ekule emintirhweni yo hambanahambana a ni ri ku na timayini vo North West ku na timayini le vujoni vanhu va tibyela ku ni lava ku ya fika kaya namuntlha leri loko no fika ni yima ndleleni ni wisa swi ta ni byela nkarhi se u vona ku swantswa ni chayela ni ya mahlweni hambi miri se wu nga ha pfumeli swa ku a chayela swi lava leswaku a wisa kambe wa susumeta ku ni ta famba ni ya fika kaya loko munhu o ta ku loko a va ya chayela xipandzamananga xa yena a vona xin'wana xi ri la mahlweni xipandzamananga ndzhaka nkarhi a nga ha xi voni mara a nga tivi xa xiye kwini u fanele a swi tiva swa ku ku na swin'wana ku karhala ku kona a xi nge mani xi nyamalala u nga tivi ku xiye kwini u hetelele xi ri mahlweni ka wena mara swa ku swi suke njhani mahlweni ka wena u nga swi tivi u suka u karhela na miti i mhaka yo tika yaleyo swinene kambe hambiswiritani ha khensa tlhelo rero mi nga ta na rona Vuma kambe ku na tindhawu leti n'we tanihi Mpumalanga mi nge letiwani i tindhawu leti hi sindzisekaku ku ti tlhloma tihlo mi ti tekaku ti ri ti-hotspot nako ta cincacinca malembe na malembe kumbe to tshama ti ri teto a ti cinci hi ku loko ti nga cinci swi vula ku mapfhumba lama ma tirhisaka a ma tirhi nako loko ti ka ti cinca ti hunguteka kumbe ta ha tala ku endleka yini ta cincacinca muhaxi wa mina kambe ti kona tin'wana ti nga cinciki hikwalaho ka ku va swipandzamananga lembe na lembe swi tshama swi tele eka magondzo walama ko fana na vo N4 vanhu va suka eJoni va suka ka province tin'wana va famba va ta Mpumalanga va tirhisa N4 va ya Mozambique va ya Swaziland va famba va tirhisa vo N17 i magondzo man'wana laha hi kumaka ku ri hi va na tinghozi to hlaya hambi hi veka maphorisa ya hina emapatwini ku ri va langutana na vachayeri kambe tinghozi leti hi vaka na tona eka magondzo yo fana na walawa ti tshama ti va ti ri kona kambe hi lwa na tona ku va ti ehla kambe vunyingi bya tona byi tala ngopfu eka magondzo lawa hi suka hi malangutelo kambe a hi ku ri maphorisa ya hina ta ka magondzo lama ntsena kambe va kumeka man'wana magondzo hikuva van'wana va suka loko va twa van'wana va ku se maphorisa ya patu va tele hala
va ringeta ku teka mapatu man'wana ya nga kusuhani va ta fikelela kun'wana emahlweni and kun'wana va famba lomu ya tintshaveni va balekela ngopfungopfu N4 va famba tintshaveni va famba hi vo R38 va ya le tintshaveni va ya wa le timovha ta vona ti nga ri na mabreki a va fambi kwalaho va fanele ku famba kona va tshiketa ku ri va balekela maphorisa hi ku lomuya va yaka kona loko timovha ta vona ti nga ri eka xiyimo xa kahle nkarhi wun'wana va nga tsandzeka ku ya fika kaya. a hetiseleni Vuma sweswo swa ku doja maphorisa a ni swi tivi van'wani va chavisa leswi na timovha ta vona ti nga ri na xiphiqo kambe vo chava a ni swi tivi ku kumbexani mi fika mi va byela swin'wana mi vona ongeti ku nga va ku ri yini ku chava loko hikuva van'wani va chava na hambi timovha ta vona na vona vinyi va ri ka xiyimo xa kahle. Van'wana impela loko vo vona phorisa endleleni ku na ku chava u ti byela swa ku swi nga endleka ni ku ri na xihoxo xo karhi kasi phorisa na rona munhu a va fanelanga va chava loko swiyimo swa vona swi ri kahle va ri na mapapila yo chayela movha ta vona ti ri kahle a va fanelanga ku chava maphorisa va nga papalati tindlela leti va famba hi tindlela letinene hi vula tani loko nakona swo tshika swo endleka ku va na swiviko swo karhi ku maphorisa ya hina a ti khomangi kahle a va kote ku va languta mavito ya vona eka timpahla leti va suka va timbaleke va vona timovha leti va fambaka hi tona ku ri ti-license number ta tona ti ri yini ku ri va kota ku vulavula na hina hi kota ku va hi teka mhaka leyi yisa mahlweni hi ku a hi lavi ku va na vubihi byo karhi ku maphorisa ya hina ya khoma vachayeri va hina hi ndlela yi nga ri yinene leyi nga hambana na nawu. Xivutiso lexiwani kumbexana ni fanele ni vutisa Brigadier Mdluli kambe loko ni ri na n'wina la Vuma ni kombela ku mi vutisa ku mi se swi twa hi xirilo lexi van'wana va vakhandziyi va vatirhisi va magondo va xi kombisaka ku ongeti ku na ndhawu yin'wana loko se i ya le a thaneleni le a Waterfallboven ku na vugevenga byo tala lebyi endlekaka timovha to wa swi nga twiseki ti wise ku yini kan'we van'wana va duvuriwa sweswo swa ku tanihi maphorisa swa le magondweni ma famba hlangana na swiyimo swa muxaka wolowo ma yi tiva mhaka leyi ya ku ongeti a ku hlayisekangi ku ya le thaneleni. Ha swi twanyana katsongo van'wana va kona vanhu va tekaka advantage ka ti-motorist hi nkarhi lowu vachayeri va swipandzamananga va ringeta ku va la ku va nga tinghozi ku ri loko nghozi yi endlekile vachayeri va fika va yima hi movha se va kota ku tekela swilo swa vona kambe maphorisa ya SAPS va va kona hi ku na ti-highway patrol unit leyi sukaka yi famba lomu ya ka mapatu lamakulu lama ya languteriweke ku nkarhi wun'wana ku tshika ku va na swiyimo swo fana na sweleswo ku ri swiyimo leswi nga kumeki swi humelela kumbe nomboro ya swona swi kota ku va swi ya hansi. Hi swihi leswi mi nga swi vulangi minete leyi nga sala na yona Vuma? I ku ri tatana Jackie Masiya ku nga mufambisi wa ndzawulo leya ka yona va kombela leswaku vachayeri va hina va emagondzweni ya hina eka xifundzankulu xa Mpumalanga a va landzelela milawu ya magondzo va nga tsutsumi hi rivilo rikulu va wisa loko se va karhele impela va nga chayeli kumbe va popiwile hi ku ri hi ta kota ku ehlisa tinomboro ta hina ta vanhu lava lovaka endleleni xikan'we na ku ehlisa tinomboro ta vanhu lava va nga ka tinghozi. Na mi twa tatana Vuma khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina mi va na paseka lerinene loko swo tshika swi sindzisile ku hi mi lava hi ta mi lava vhiki leri taka hi ta twa ku mi tirhe njhani kambe hi khenseli swinene nkarhi wa n'wina mi hi xewetela na vo MEC Masiya. Hi swona ta va tivisa inkomo sweswo mi ngisero munghana Lonene FM va hi bula na vona tatana Mzamani Vuma bona va suka ka ndzawulo leyi ya timhaka ta nhlayiseko na vusirheleri bya vaaki eMpumalanga hi vo va vonaka ku va vutha mulilo se va vula tani ve ri hlayisekani emagondweni na swiletelo sweswi kumbe swileriso sweswi va nga mi tisela swona hi ndlela yoleyo hi lava ku loko se hi vuya le hi ku ve ri n'wina vaxisati hin'we swi mi talaka ku khutaza vana lava ku va va tikuma va kha va biya mirini i xihehlo xo chavisa lexi
kambe loko ku ri ku xi nga va xi ri na ntiyiso mi tshama mi swi twake n'we va mhaki a ni ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka mhaka yeleyo halaya loko hi ta va hete ku bula na premier Dr. Phophi Ramathuba hi twa ku le Kranscope leyi va kume yini hi ndlela yoleyo kambe sweswo hinkwaswo hi ta swi endla ndzhaku ka mahungu ya misava hi laha na tatana Rulani Mzamani eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Magombandlela ukayele leswi eka Afrika wa vulavula ni vulavula leswi ni mutswari ku how can you feel ku ri n'wana wa n'wena a dlayiwa hi munhu yaloye u n'wi tiva ni n'wi tivi o va xigangu xa yena loko mi n'wi byela a n'wi byela ku a endla vugangu hi ku na yena a ri ka vugangu a ni n'wi tivi na ku n'wi tiva leyi i ya kuma kwihi matiko ya n'wana leyi se problem ya vafana na vavanuna twisisani ku teka swi vula yini a swi vuli ku ona munhu a mi nga wona matimba loko mi twa ku a nga ha swi koteki tlherisani n'wana wa vanhu kasi hi yo nchumu lowu a hi fikeni entertainment la ku twana ngaku loko a ku na ku rhandza swi vula ku wa n'wi ona a hi ta va more discipline hi twisisa ku hanyiwa njhani ka vutomi se hi mhaka ya ku vana va hina va na too much entitlement xin'wana na xin'wana loko a sungula ku rhandza na munhu u nga ku n'wi nyike permission ku vutomi lebyi bya wena Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Butphethe na Buteric na vayingiseri ka Afrika wa vulavula Butphethe mina loko ni langutini swakudya leswi swi dyiwaka la South Africa swi na xiave ka rihanyo ra vana hikuveni vana lavawani va xisati va vona minkarhi ya vona ku ri hi ku malembe ya vona ya va ya nga si ringanela ku va vona minkarhi ya vona leswi swi va hlohlotelaka ku va kumeka va endla timhaka ta masangu va ha ri vatsongo inkomu a mi hlangena novhele ni ri kwala ka n'wamiti wa Butphethe Butphethe ka leya lavo kuma vana va ha ri vatsongo lexi mina ni xi vonaka kahle i mfumo lowu hi nga ka wona leya swo munhu loko a kuma n'wana munhu a nga tirheli n'wana wa yena a swi nga tshamisekanga a swi fanele swi nga vangi kona na loko mfumo a wu loko munhu o fikisa 20 years a ha ri virgin ku na mali yo karhi i nga ta yi kuma kumbe 10,000 ibe ku tlhe ku la vona vanhu lava nga ta va nga ta kambela ku mpela i virgin na after swi ta swi hunguteke ngopfu swilo leswiwani na mavabyi ma ta va ma ri matsongo n'wana na n'wana lava mali munhu a ta ti byela ku mina liya ni ya wana yona a hi ta tikhoma ngopfu Ehlikani muhaxi mina mhaka leyi ni yi vonaka kumbeni ya vana lavatsongo ku biha emirini ni hi ku a va na vutihlamuleri a ku humi nawu loko a biha miri ya ri ntsongo a ku ve na abortion ku swi ta vhota timhaka leto vi va lava mali ya tigrandi yini ni vonga ku hi swona xivangelo xikulukumba xexo se loko ku huma nawu wa abortion ni vonga ku a swi nga ta fika hinkwaswo laha ka mhaka leyi nga le ka yona leya ku va biha va ri vatsongo ku loko a lava mali ya grant a nga ta yi kuma hi ku a ku ta huma abortion Vaxumi khalanga ni le ka muhumelerisi khalanga we mhaka ya loko ni hita ka topic leyi mi nga ta na yona ya ku ri va le ku zameni ka ku hlanganisa tinhloko ku ri n'wana loko a bihe emirini ku ndlisa kwini khalanga mina na matitwelo ma mina i ku va endawulo ya dyondzo yi faneke yi tikisa nyana ku ri n'wana loko a onhekini kumbe leswa teenage pregnancy n'wana a hlongoriwi xikolweni swi nga ta affecta na lavan'wana va vona onge i xixa right kumbe hi ku swi nga ta va na dyondzo and then xin'wana ndhawu ya dyondzo lexi yi nga xindhawu khalanga va ngondla ku ri a ku vi na nkarhi wa ku ri vana lavawani kona swikolweni kwalaho ka ti-subject va zama ku manyukutanyana ka yin'wani subject ku va na nkarhi lowu vana va dyondzisiwaka hi swona swilo leswi inkomo khalanga kheseri swinene mingiseri yi kona life orientation mingiseri a yeni ka premier Dr. Phophi Ramathuba
Cylinder Specials, Cylinder Specials build it easy view, Mahushu, Grasco, Mukushu, Natula Mashi, build it here. Special Ipampa, Magudulawa, Maplaga Yofulalia 6 meter 49 rand, Ribbon lens and 199.99, Premier Ribbon 199.99, Nasotana, Minsaguya in a Gucci Squama, Yosa Chichi Esquameni, Taranvita Temlena, Hitaway for Good Friday, na Easter Monday, Ufika 1 and Fikani, Cylinder Specials. Shoprite yi ku nyika mixavo ya le hansi paseka leyi leswaku u ta tiphina hi Easter egg hunt leyikulu. Swakudya swo tala leswi nga na nyama yo tala, ku n'wayitela loku nga heriki na lava u va rhandzaka, na ku hlayisa mali yo tala swinene eka mbukuti yo fana na 2 liter ya Clover Tropical Dairy Fruit Mix hi $32.99 na ti 1 kg timbirhi ta Stock Country 40% fat spread hi 89 rand ntsena. Yi kumeka ku fikela hi ti 12 ta April. Endla paseka hi va leyikulu hi mixavo ya hina ya le hansi ntsena eka Shoprite. Ungayele leswi eka Afrika wa vulavula. Ni vulavula leswi ni ri mutswari ku how can you feel ku ri n'wana wa n'wena a dlayiwa hi munhu yalona u n'wi tiva ni n'wi tivi o va xigangu xa yena. Loko ni n'wi byela a n'wi byela ku a endla vugangu hi ku na yena a ri ka vugangu a ni n'wi tivi na ku n'wi tiva leyi i ya kuma kwihi matiko ya n'wana leyi. Se problem ya vafana na vavanuna yi si fane ku teka swi vula yini a swi vuli ku ona munhu a mi nga wona matimba loko mi twa ku a nga ha swi koteki tirhisani n'wana wa vanhu. Sasi hi yo nchumu lowu a hi fikeni entertainment la ku twana ngaku loko a ku na ku rhandza swi vula ku wa n'wi ona. A hi ta va more discipline hi twisisa ku hanyiwa njhani ka vutomi. Se hi mhaka ya ku vana va hina va na too much entitlement. Xin'wana na xin'wana loko a sungula ku rhandza na munhu u nga ku n'wi nyike permission ku vutomi lebyi bya wena. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Palamende ya rixaka yi amukela premier wa xifunakulu xa Limpopo Dr. Phophi Ramathuba. Hi la vulavula hi swilo swimbirhi na premier. Xa ku sungula i xa timhaka ta vavhakachi lava taku a Limpopo va ri yini ka vona. Xa vumbirhi i timhaka ta vuhlayiseki hi ku angarhela va vone yini leswi a va ri le Transcorp kumbe va le ku voneni ka yini loko va ri Transcorp. I swimbirhi ntsena leswi ni lavaka ku vutisa premier swona nhlekani lowu. I mani va amukela hi bula na vona. Premier mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Inhlekani Khalanga na vayingiseli hinkwavo. Khensa swinene premier. Tanihi xifundza xa Limpopo mi le ku amukeleni vuyeni byo hambanahambana bya swivangelo swo hambanahambana la Limpopo. A hi sunguleni kwalano tanihi xifundza hi lulamini ku hi nga va amukela vayeni lava taku premier. Awa Khalanga hi lulamile hikwalaho because hi langute ti-department ta hina kumbe tindzawulo ta hina leti ti ri na ti-responsibility kumbe vutihlamuleri bya ku va vona ku la amagondzweni lava va faneleke ku va chayela timovha va chayela kahle va landzelela milawu leyi hi nga yi veka. Va ta va va tirha na nhlekani na madyambu ku nga ri na leswiya swa khale swa ku vanhu lava va ta chayisa. So loko i tshamile a Joni i ri because movha wa mina a wu na mathayere kumbe a ni fu va ri yini leswi a ndzi wu thelela ku hakela muthelo. ku hakela muthelo awa ni ta famba na madyambu ni ta yimela yi bava ma 6-7 hikuva ni ta va ni suka ta ku yi suka ku ta va ku ri na traffic yo tala ku tlhe kambe ku va na maphorisa va ta ku kuma va ta ku khoma. Ene loko vo ku khoma hi nge leswiya swa khale swa ku munhu wa khomiwa mi kuma ti-bail a huma immediately hi ta mi vona after Tuesday so that because n'wina a mi lavi ku landzelela milawu mi fanele ku ri mi ya pfaleriwa hi sala na vanhu lava va landzelaka milawu hi kota ku dya Good Friday ya hina kahle ku hi nga ri na vanhu va hi karataka. Se i ta vuya Tuesday. Se xiphorisa xa hina na xona xi tirha na hina hi languta vanhu ku ri leswi va ta languta ku xana vanhu va te mapapila ya vona ya tshame kahle na. Se that is why ni ku hi ready va ndzawulo ya rihanyo na vona va kona va kombisa ku ti-EMS ta hina ti kona ti yimile ti ready na ti-chopper va na tona ti yimile ti ready in case ku va na ti-accident. Mara lexi ni vona ku a xi xota namuntlha
ni vulavule na MEC wa rihanyo ku ri next time va xi tisa i timovha leti ta hina ta mochari so that i swi vona ku loko i nga landzeleli milawu i ta hela i ri le ka mochari loyi i ri le ka forensic because loko i vona ti-ambulance i driver i nga vi na mhaka i ku ti-ambulance ti koho ti ta ni pfuna loko no kuma accident so maybe hi fanele ku veka na tona leti ku ri i vona ku ri loko i nga chayeli kahle i tiva ku vanhu lava va lovaka a hi wena ntsena ku na vana lava va ri innocent ku na swihlangi ni swi vonile tolo munhu i decide ku buy U10 kwala a N1 u love na xihlangi a xi tivi na ku movha yi yini xihlangi xexo a xi tivi a xi endlangi nchumu mara hi xona xi nga hi siya laha misaveni se hi fanele ku swi tiva ku leswi hi swi endlaka loko hi ri laha emagondzweni ti-decision hinkwato leti hi ti tekaka hi tiva ku ti-consequence ta kona hi nge koti ku ti-reverse a ni va hlamusela va mahungu ni ku ma vona loko dokodela a operator a endla mistake ku ta lova muvabyi loya ntsena mara loko driver ya khumbi kumbe ya basi a decide ku a overtake ka barrier line kumbe a decide ku ba U10 swi endla ku vanhu lava va lovaka ni ta kuma i va 44 ku fana na leswi hi swi vonaka emagondzweni se ku famba vanhu vo tala that's why hi swi vitana disaster se a ni ku ka vaakatiko n'wina vachayeri va timovha ni ti khoma kahle ni driver kahle leswi hi nga swi vona swo hetelela aka xivutiso xa n'wina leswi hi nga swi vona ku fika sweswiwani i ku vanhu a va tekeli enhlokweni loko hi vulavula na vona ku landzelela milawu munhu wo driver i chayela movha tithayere ti herile ene wa swi tiva ku thayere loko ti herile it's a ticking bomb anything yi ta endleka vanhu va layicha swilo swo tala timovha ta kona ti layichile ti tele swinene se hi swona swin'wana leswi nga swi vona mabandi wo tshama ehenhla ka wona a va bohi mabandi ya vona se ma swi vona ku swilo swo tani hi swona leswi swi nga hi khomi kahle timovha ta vona a ti na mapapila a va hakelangi hi to ti-problem leti hi ti vonaka ni le ku languteni premier ku loko se xiyimo xi te taniwani ko fana na le Limpopo ku na tindhawu leti n'we mi swi tivaka ku vanhu vo tala va ya kona ku fana na le a kereke a Moriya sweswo swa ku taniya i tindhawu leti tani hi xifundza mi nge letiwani mi ta ti tlhoma tihlo no hi languta magondzo laha ya nkoka R71 of N1 that's why hi sungule laha because hi vo ni a nghenaku hi kona magayisa ya voyi se hi ta languta R71 leyi hi yisaku straight le a Moriya hi languta R81 leyi ya famba ku ya Giyani patu leriya i problem na rona hi languta N11 na yona leyi ya ku ya no le avasikhukhuni hi yona yi nyikaku ti-problems hi se hi jampa hi famba hi languta R524 na yona i patu leyi nyikataku ti-problems so hi tona mapatu loko hi languta mapatu laha ya ta hi nyikaku ti-problems before hi ta vulavula ku wa swi tiva ku na ndhawu leti ku va na ti-tavern to tani vanhu loko va heta ku dakwa ku fana na le R71 vanhu va kona lawani ku na ti-tavern kusuhani na patu vanhu va nwa byala va suka va crossa patu va nga mbalangi swilo swo basa va nga ri na ti-reflector because va dakwile that's why mi vona ku na ti-pedestrian to tala leti ti hi siyaku ene ti famba hi vo ma-3 na vo ma-2 AM from 2 AM va famba ni ta blame vachayeli va timovha mara ka leyiwani ni lava ku blame hina ti-pedestrian ku ri loko i swi twa ku i lava ku hi byaleni ene a wu lavi ku xava i ya nwa kaya nwa byaleni i tlela kwalaha i ta pfuka nampundzu loko ku rixile i famba i kota ku crossa patu a ni ri a byaleni va kha va ku va pfala a kaya ve ri loko i vuya nampundzu va ta ku i tlele kwihi u ta tlela va ta ku pfalela endzeni i tlela hansi va ku pfalela i tlela hansi na n'wina vanhu lava mi ownaku ti-tavern na ti-shedini please ni kombela mi nga hlongoli vanhu lava loko va dakwile va nyikeni mpfhuka va tlela kwalaha byala loko byi hela
na dyambu ri xile mi ta kota ku va tsongola va ya makaya ka vona. Leswi mi swi endlaku mi timapfala va famba loko mi pfala munhu yi crossa patu ku ta movha wa n'wi ba i fambile a nge vuyi. Ma vona problem ya leswiwani vanhu loko va famba va fambile va nge vuyi. Swin'wana swilo loko hi endla timistake ha kota ku correct mara leswiwani hi nge koti ku correct. Na mi twa Premier ni kombela ku tlanga xinavetiso xo xa 30 wa second loko xi hela a ni ta lava rito ra n'wina leri mi ri hundzisaka ka vaaki hi ku angarhela na vayeni hinkwavo lava va taka Limpopo hungu ra n'wina kusuka ka hofisi ya Premier tanihi Premier wa xifunakulu xa Limpopo kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku loko ni ta va ni hundze la Premier. Sale ya ti-bathroom eCTM se yi sungurile yi ba kona bathroom ya wena mpfumawulo wa wena swilo swa manyunyu u ri karhi u hlayisa hi kukulu va ngheni ti-A grade tiles leswi sungaka eka 6990 square meter yimbelela ku fana na xiyimbeleri xa duma u ri exawareni ku ri ku u nga kota ku winela minchumu ya bathroom leyi nga na ntikelo wa 50,000 ku ri njhani swi kambe online kumbe vhakela CTM ya le kusuhi leswi swi nga ku hindi sale yi hela hi ti 3 ta May ku na swinawena na swipimelo CTM big savings more style. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka Clientele hi twisisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga se hela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. Shoprite yi ku nyika mixavo ya le hansi paseka leyi leswaku u ta tiphina hi Easter egg hunt leyikulu swakudya swo tala leswi nga na nyama yo tala ku n'wayitela loku nga heriki na lava u va rhandzaka na ku hlayisa mali yo tala swinene eka mibukoti yo fana na ti-2 liter tihi kumbe tihi timbirhi ta ti-cold drink ta Fanta, Sprite kumbe Stoney hi 39 rand na 900 gram ya Wheat Big cereal hi 54.99 ntsena yi kumeka ku fikela hi ti-12 ta April. Endla paseka yi va leyikulu hi mixavo ya hina ya le hansi ntsena eka Shoprite. 20 minute ku bila hora ya 13 hungu leriwani ri tisiwa hi Premier wa xifunakulu xa Limpopo ni la ta twa ku va ri yini vona loko va kha va langutane na siku ra paseka mundzuku. Premier nkarhi luwani mi khomisela wona wu fikini hi lowu mi ri yini ka rixaka hi ku angarhela vaaki va Limpopo hi ku kongomisa na vayeni. Hi ri xifundzankulu xa Limpopo hi lava ku amukela hinkwavo lava va ta va ku va endzela xifundza xa hina hambi va ta hi ku akalawu ku va lava ku vuya akaya i vanhu lava va tirhaka a Joni hambi i mhaka ya ku vanhu va lava ku ta va ya tikorekeni ta vona to hambanahambana ku na ti-conference ta ti-Good Friday hi lava ku loko mi nghena xifundza xi mi amukela kahle mara ndzi lava ku kombela ku ri loko swi nga bohi ku ri namuntlha i chayela i vuya kaya ku ri wa mune i nga chayeli i vuya kaya if i nga swi kota ku ri i vuya mindzuku because mapatu la hina ya tele swinene ene loko mapatu ya tele tinghozi ti va henhla swinene se loko mi ta va mi chayela la mapatwini yingiselani mi twa ku lava vani va ku tirha na swa vuendzeli va ri yini loko hi ku i nga chayeli i nwile byala i nga chayeli i nwile byala loko hi ku i sungula i languta ku rihanyo ra wena ri yime kahle na because a hi movha ntsena wa wena lowu u nga ri if u nga ka xiyimo xa kahle wu nga ta cause accident na rihanyo ra wena ku fana na loko munhu a ri na mavabyi ya ku fana na va ti-high na va machukela if a nga ni maphilisi kahle i ta kuma ku loko i nghena amovheni i ku wa chayela i vona ku ri ku va munyama ku va ntima ntsena and then i kuma ti-accident swi affecta ku ri i nga koti ku vona kahle swi endla ku ri i karhala swinene swi endla ku ri i va na ti-disi mathe va lonchisi a ni tivi ku ri a mi swi vonangi na swi vulaka a kumbexani varhambi van'wana a ni tivi kambe i swin'wana swa leswi minkarhi yo tala hi tshamaka hi vula Premier ku loko ku ndliwa swilo leswi swi khumbaku ndawulo ka mfumo yi fanele yi angarhela vaaki kusuka a Musina ku fika a Groblersdal yi nga tsematsemi hi ku loko yi tsematsema van'wana va hetela va nga swi twi.
hi ta kota hi ta vulavula na vona hi va dyondzisa ku va kombisa ku communication yi nkoka njhani loko hi ta ka ti-campaign a hi ta hina ti ta vaakatiko ti fanele ku ri ti angarhela un'wana na un'wana mara yona na yi tiva ku ri campaign yi ve koho launch a hi fanele hi launcha mara hi te a hi pfumeli MEC because letiya ti-launch ta khale a ku ri premier va ti-launch hi tshemba leswaku sweswiwani na MEC va kota ku twisisa va fanele ku ri va ti-launch mara hi mi twile communication if yi nga fambangi kahle hi ta va dyondzisa ku va improve ku ri va kota ku fikelela vaakatiko hinkwavo. Na mi twile premier khetsa swinene hlayisekani inkomo. Okay, so sweswo mingisirwa mugana FM i premier Dr. Phuphi Ramathuba lava va kha va nyika xifaniso xa hilaha swilo swi fambaka kona na kombela ku tindawulo hinkwato loko swo ze swi khumba premier i khumba ti MEC a hi swi swa ti community radio station kumbe i swi swa ti provincial radio station ti national radio station ku swi ta kota ku fikela vanhu hinkwavo. Masbo loko manda ntirho munda Giyani ivi mi vitana switichi swa vaaki swa kwala Giyani swi vula ku mi la ku byela vanhu va kwala Giyani ena ni vula ku la ka ndhawu leyi va endle swona no vula ku loko ku swindlise sweswo loko ku swindliwile swilo hi hunda na van'wana va ka hina va yile va hi yimela hayi swi vula ku mina ni ta va ni nga swi twangi a ni kotananga na swona kambe loko yo ze ku ndawulo yi khumba vaaki hinkwavo kambe hambiswiritano hi yo maka matsundzuka vhiki leri nga hundza mingiseri a hi a Mayflower nena kuma kuna vaingiseri vo tala va munghana lona na Mayflower a ndilikaneni wa Afrika-Dzonga na le Kingdom of Eswatini a hi yisiwe hi Mpumalanga a hi swi tiva ku vaingiseri va hina va koho hambi va nga ri Mayflower va ri Bushbuckridge va fanele va swi twa ku loko va teke parliament va yisa ka vaaki va fika va ndla yini i ncini leswi nga fika swi ndliwa le Mayflower ma vona se swi fanele swi fambisa sweswo swiyenge swa vuhlanganisi ka tindawulo mi fanele mi swi twisisa ku swi fanele swi tirhisa sweswo ku loko mi ze mi khumba ndawulo leyi nga ya mfumo swi tani ma vona loko va Greater Giyani vo ndla ni nyika xikombiso hi kona hi le kaya loko vo ndla Imbizo ivi va vitana xitichi xa vaaki xa le Giyani hi swona swi kahle loko va Mupani va ndla Imbizo va sindziseka ke ku se va fane va hi vitana na hina hi ku handle ka swona swi ta va tikela nyana ku fika ka swin'wana swiphemu loko swi ze swi va swa ndawulo ya xifunda swi herile a swa ha lavi switichi swa vaaki hi ri mi nga va tisa kambe ku fanele ku va na switichi leswi swi angarhelaka xifunda hinkwaxo kambe hambiswiritano ni vulavurile ka mi va twile na premier va vulavurile sweswi ku la ku vulavula n'we ni kombela muhumelerisi a ni swi rhandzi ngopfu leswi hikuva vayingiseri va mina ni va rhandzi hinkwavo kambe ku na xihehlo xin'wana xi nga fika xa ku van'wana va lava va nga ku swiphiqo swa ku va vana va biha mirini va ha ri vantsongo va mhana vona ni ku xihehlo xikulu lexi va mhani mi ri yini va ri n'wina okay loko ku ri ku ha n'wina mi ri yini se hi mhaka leyi ni lava ku hi sungula hi yona loko hi kume nhlokomhaka ta mahungu nhlekani lowu muyingiseri wa mina ni lava ku hi kota ku va hi famba swin'we hi ndlela yeleyo hi kota ku tiva ku n'we mi angula mi ku yini ka mhaka yeleyo ma va mhaka kona nomboro yeleyo ya ntolovelo ya 0860002543 mi kandziyisa na rito ka 0657443911 good vradeni na switwa a ni kha ni vulavula na un'wana tolo a ku mina ni vuya namuntlha mindzuku ku ta va na xifuwo xi nga ta va xi ncikinya nsinyeni i xifuwo xin'we ntsena leswi tivaka ku loko xi dlayiwile xi ncikinya nsinyeni cindani na dzunguta nhloko leswiwani swi na xipiti lexiya xi ncikinya nsinyeni se a hi yeni ni ya twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini kusuka kwalano hi ta va se hi tatwa n'we kwala mi nga koho ku mi angula mi ku yini ngopfungopfu na van'we va xisati ukayelele eka Afrika wa vulavula ku laviwa vanhu lava ku nga vona va nga ta kota ku hi fambisela tiko kahle hayi vanhu va ku yiva wa vona munhu i nghena laha hi khalanga a va meyara 6 months down the line
loko ya languta Wesley a nga ka yona i ti vutisa ku Wesley accumulate hi nkama muni ene hina tanihi vaaki va tiko a hi voni ku ri na problem hi tlhela va bela mavoko hi va vitana vankulu va munhu loko a electa fana na Pat Malavela Mbuyanga wa Ntoro the following day se i vitaniwa Mchaviseki chief 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 minjani la fanekele hi khalanga hi nghena hi vulavuleko swa hi karhata Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Ndzi khensile kalanga leti tinhlokomhaka ta mahungu ya wara yambirhi muhingiseri Nhlekani. Maphorisa ya le magondzweni ya ta va ya ri magondzweni nkulu exifundzankulu xa Limpopo ta awara ta 24 hi mahelo lawa ya vhiki yo leha ya Paseka. Nhlangano wa Road Freight Association wu ri ku tlakuka swinene ka ntsengo wa mafurha ya swifambo swi ta khumba hi ndlela yo biha swinene xiyenge xin'wana na xin'wana xa ikhonomi ya tiko. Kasi khabinete yi kombisa ku vekiwa ka hosi ya le Nigeria a Eastern Cape tanihi matlangwani. Mahungu xitalo ya awara yambirhi. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula musumbhunuku ku fika ra Ravuntlhanu 12 to 2 ni Nhlekani Munghana Lonene FM Makombandlela ila inga kona mingisero Munghana Lonene FM ya n'wana va yingisero mina na ai n'wana mingisero ini vutisa leswi n'wana ni mutisa leswi ni vutisa swona i lo nrhumela intsemeli ani rhumela leswi a ku swi helele ku leswi ungayele leswi eka Afrika wa vulavula a khensa swinene mina ni la ku swi vulala moyeni swa hi tikela ku kuma executive mayor wa Polokwane se mi va byela ku sweswi va nga deputy chair mina ni byeleni ku mi lava ku ri vatarhi okay hi ta mi byela mi byele ku vulavula ni kwala moyeni vulavula ni kwala a va tewa munhu va tata wa munhu vulavula ni kwala moyeni u lava ku wa yi bexa moyeni u lava ku yi softena a handle ka moya hi vulavula kwala moyeni hi first day ni nga se suka la ni ta va ni va foneri kwala a ni nge suki la SABC ni nga foni ni nga va nyikanga foni u vulavula na vona va ta hata la hi Thursday Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ena vatangi kambe imani mi byela ku ndleke yini loko hi heta ku bula la na vamsanda va va fonerile ivi va ku ivi hi vulavula na vona va ku na khansele kambe ntata ivi va tlhela va kombisa timhaka ta ku va ta teka tinomboro ta mina kusuka ka vamsanda ivi va ta kota ku hi lulamisa ku va ku tatiwa va ta ndlisa ku yini matele ya vona tani swi swi fike swi haka ku mitsi kumbexana swi hakeka ku vamsanda va rivale ku va nyika nomboro ya mina ku a ni swi tivi swi fike swi haka ku kambe leswi ni swi tivaka i ku sweswi se hafu ku bela awara yan'we a va tangi se swi vula ku na namuntlha na ha vula ku swa hi tikela ku hi tshama hi langutana la na executive mayor wa Polokwane se ni ta twa ku swi ta yisa ku yini mahlweni hi ta swi twa loko nkarhi wu kha wu famba ku kumbexani va ta hetelela va tini kumbexani swi va tlunyini vamsanda va rivala kambe ku va ni vulavula executive mayor hi vulavurile hi foni ya vamsanda va foneli ni ri kwala se va ku tinomboro va ku ni ku mi ta tikuma ka vamsanda ma va maka kona kambe misirtani a hi twaneni kun'we mi ri yini nomboro hi leyi 0860002543 hi tirhile ku kandziyiseni ka timhaka ta swibumabumelo leswi swi vengeri mi nga swi yisa ka ndhawu leyi ya dyondzo ya masungulo swibumabumelo leswi swi vulavula ngopfu na hi timhaka ta vana loko va tshika va bihe emirini kumbe va tikini vengeri loko vana va bihe emirini kumbe va tikini swi na nkoka ku landzeleriwa swibumabumelo swo karhi ku nga ri ku xikolo xin'wana xi ta va hlongola xikolo xin'wana xi ta endla ku va tshama xikolweni ma va mhaka kona kambe xivutiso lexi hi xi vutisaka Afrika va vulavula i ku loko hi ze hi fika ka xiyimo lexi hi yo tsandzeka ku vona ku vana va hina va ze va hloma kumbe va tekiwa va ha ri tintombi nto hi tsandzekile
se ivi n'wana kwa ko va ku va mhani nga vele ku ngheneni hi ku vo tala va vo va mbanga cona very va mhani va kwihi va nga ngheni ka mhaka leyi hi ku vo tala va vo va mbanga cona onge na mi vona kwala movheni mi kha mi famba ku ri mhani na papa na vana na mi vona mi yingiserile hi vona va lava va nga ku so a mi va vona leswi va va khomisaka so hi so ka mhani impela mi va khomisa sweswo swi kucetela swiyimo swa muxaka lowu a mi tweneni 0860 0025543 ni la ku tatwa se ni la ku tatwa ngopfungopfu ni teri ni tsakela ku twa vaxisati na swi tiva ku a mi swi rhandzi ngopfu kambe me a ni ta tsakela ku hi fambisa swona 0860 0025543 enongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandla ni ta teka riqingho rero ndaka leswi minongonoko ya tidyondzo eka Munghana Lonene FM musungunuku ku fika ravuntlhanu endzhaku ka mahungu ya awara ya 9 ku fika awara ya 10 ni madyambu hi Mugqivela u kuma minongonoko ya tidyondzo exikarhi ka awara ya 9 ku ya fika awara ya 10 ni mixo hi khumba muyingiseri wun'wana na wun'wana hambi u mudyondzisi u lava ta rihanyo swa timali ta vantshwa sayense na thekinoloji ta vaaki hi ku angarhela swo tala weno vativi va ntokoto va kona ku hi pfuna u nga kayeli minongonoko ya tidyondzo eka Munghana Lonene FM hi ku tirhisana na xiyenge xa tidyondzo xa SABC Education, enriching minds, enriching lives. eka Afrika wa vulavula ku pfala ka mina khalanga ta ku loko i ri na bindzu i nga navetisi i fana na wanuna loyi a gangisaka ntombi a xinyamini hi ku yi tsipela tihlo swi nge ku pfuni nchumu so hi pfulekile hi 2 minutes leyi nga sala hayi mo ta vula malamo ku hi la ku va pfuna va nga fana na wanuna wo gangisa hi ku tsipa tihlo a xinyamini a va hi kumi ka sales@munghanalonene.co.za yeah maswaka amela ku humelela ka ku gangisa ka kwini ku mitsipa veri a swinyamini mitsipela tihlo boxa Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Viva Misoko n'weti leyi nga ta tshama yi ri ya matimu eAfrika-Dzonga lembe leri hi tlangela 22 wa malembe hi kume ntshunxeko Munghana Lonene FM u tlangela na wena 61 ya malembe ya vuhaxi #handlandlamuka Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula musumbhunuku ku fika ra rintlhanu 12 to 2 ni nhlekani Munghana Lonene FM makombandlela nakura ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makumena rinongo timinete ntsena ku bila ora ya 10 rinongo ku Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM makomandela se va man nomboro ile 0860002543 ringeta ku tlherisa va xinuna lava va ri ku kaya ku hi kavanyeteni hi ndlela yaleyo se hayi sweswi se hi le ka xiyimo xexexa ku se hi tiyimiserile ku mi teka se hi ta kota ku va hi twa n'wangulo wa n'we va mhaka a hi sunguleni laha nhlekani ahe sis minjhani hi pfukile hi ngovo hi kona butpet hayi na khensa loko ni kote ku nghena namuntlha a mi amukela mhaka leyi nga le ka mahungu sweswi yi hi vavisa ngopfu xo sungula hina sweswi ni vulavula ni ku tani le pensionini mara ni ze ni kota ku tirha ni va a professional hi ku loko hi nghena xikolo loko munhu a biha mirini a wu tshama kaya se a swi hi endla ku swi hi hlohlotela ku u nga tinghenisi ka timhaka ta masangu wa ha ri xikolweni u za u heta hi ku u navela ku heta xikolo se leswi swi humelelaku sweswi swa hi vava hi ku vana a va ha naveli ku tirha a va ha naveli nchumu va lava ku jampa xitepe va nghena ka timhaka ta lavakulu at the same time va ri xikolweni number 2 as muongori mina a ni ri muongori health yi ri
na vatirhi va lweriwile timfanelo va tshama 4 months ekaya va nga ri a ku tirheni loko va bihe emirini na n'wana wa xikolo a tshami ekaya loko swi n'wi humelerile a kota ku health wise a va kahle a kota ku miri wa yena wu kula kahle na n'wana wa yena a ta hlayiseka swo hetelela a ku na vanhu lava va nga ta languta n'wana loyi a xikolweni a fanele a karhi a dyondza a tlhela a endla timhaka ta vanhu lavakulu hi nkarhi wolowo a ku na manese mathicara i thicara a nge swi koti ku nesana na munhu kumbe kasi ku na yini loko munhu a ni namuntlha ni ta swi twa ku ni bihe emirini ivi se ni ya xikolweni ku hela tin'hweti ta nkaya ivi ni ya veleka ni vuya ku va kha ku ndleka yini la xikarhi laha leswi swi nga endlaku ku vadyondzisi va nge swi koti miri wa munhu wa cinca van'wani va na ti-high blood van'wani va hela tingati va fanele va ngeteleriwa maphilisi vanwa va kuma ti-iron that's why va fanele va ya clinic every month loko swi ya kusuhi va ya every week se loko u ri tlilasini u swi endlisa ku yini sweswo kambe leswa swo hlata hi loko i nga se swi tiva ku i tikile ni swi ndla ntsena loko i nga se swi tiva na loko se u swi tiva the first 3 months or 4 months van'wani va hlanta right through wa hlanta hambi u dya lexi wa hlanta sweswo taniya u fanele va ri kaya u nesanesiwa kahle hikuva ku langutiwe one direction ya ku education first education first na health first so munhu a choose one ku ri sweswi ni lava ku endla education u rivala ta masangu or u lava ku endla health then u tshama ekaya ma ni twisisa mali kambe loko mi kha mi hetisela na ku nghenisa un'wana a ni lava ku kamba n'wina mi swi vonini leswi mi ri muongori swiphiqo leswi swa ku biha ka vana va ha ri vantsongo i swa khale hikokwalaho ka yini swi nga ri ku heleni sweswi a swi heli mhaka ku va nyikiwa ti-incentives u endla xihoxo va ku bazela va tlhela ku yisela n'wana yaloyo exikolweni mahala va tlhela va ku nyikana maspisisi a ku fanele ku va na punishment yo karhi swi nge endleki xilo xin'wana na xin'wana xi na ti-consequences se leswo munhu a biha mirini hi tlhela hi n'wi promota hi ku thank you for that hi ta ku yisa a tliliniki mahala hi tlhela hi ku hlayisela na n'wana yaloyo va swona hi ku ri ti-morals ti fambile la tikweni a ni twisisi ku humelele yini hambi tikereke to ka ti nga ha tirhi swona vatswari na vona a va tirhi swona hi ku vo tala va ya tshama joni le vo Dick Slot va sukela vana va ri voxe la va ti hanyela nje hi ku hi va lava hi va vonaka lomu titliliniki vo ti tshamela va ri voxe ku na munhu lonkulu kaya kambe hikokwalaho ka yini mara hikokwalaho ka yini milange R55 a Dick Slot hikokwalaho ka yini milange ay kona ketsini mani ko na mara ku vula ntiyiso lava va nga na vatswari a kusuhi swa humelela mara hayi ngopfu swi humelela ngopfu ka lavaya va n'wi tisalela va ri voxe ni twe mi ku na vatswari van'wani va nge hina va manga jona yes I had ku rhala ka xitandi xin'wana nge xi vuli kwala giyani va ku va ri mhani un'wana u te loko n'wana ku kombela hina ku endlani karhati na wehe endla n'wana u ta kota ku xava swa wena no va kona va mhani lava swi endlaka na vona sweswo swa encourage vana ku ri kuma wa wena n'wana ta hamba wona hi ku na wa muholo lowu wu wrong a fanele nyikiwa loyi a nga tekiwa nse a ma swi twisisi nimitweni na khensa swinene i njhekanjhekisani un'wana lowu nga ta va na wona waloko loko munhu a ni tivi ku biha mirini ku dyoha ai sele ku ri ku dyoha nyiko ke yi nghena ku a ni nyiko ai se munhu wa dyoha a kuma nyiko yo ai amukele n'wana mingiselelo nhlekani ahe sesi ahe mzeni muhumelerisi hi pfukile minjhani se ni muhaxi muhumelerisi muhundi okay bothet inkomu sesi mativani va visiwe ngopfu hi liya ya lavaya va nga nghena va ku hina vatswari va xisati hina hi onhaku vanhu mo ni mi byela ku a ku na mutswari loyi a nga swi laviki leswinene ka n'wana wa yena ngopfungopfu loko va ri vo lava xisati ka tikanyana la ku kuriseni ka vanhu swa tika swinene ngopfungopfu vana lava xisati mo ni mi byela ku vana hinkwavo va fana mara vana va xisati ne wo fane u khoma swi tiya swa tika a swi olovi a ku na mutswari loyi a nga ta ku
famba ya kuma n'wana a byela n'wana wa yena wa xisati hi mhaka ku swi ya vuya ka yena. Kambe okay, sweswo swi nga ni nga pfumelelana na n'wina, kambe i fika njhani ka ku loko n'wana o tshika a bihe mirini ani swi kumeka ku ani n'wina wa xisati n'we mi hatla ku mi swi vona veri vavanuna vo tala va voni, se loko mi hatse mi swi vona ivi va ri van'wani va vasati va swi kota na ku va susisa n'wana luya ba ku a nga se swi vona ku va ku ri yini? Sweswo swi va swi hoxekile. Xo sungula okay, mina na nkateko papa vo ni tshama na vula kaya ni kurise vana vambirhi va vanhwanyana. Lowo sungula u na 21st a nge se za a va na n'wana, mara lowa vumbirhi u na 14, mara swa tika a va fani vana lava, a va kuli ku fana. Luya wa number 2 wa n'wi twisisa ku u phaphe swinene, mara ni tshama ni kha ni vulavula ni n'wi nyika xikombiso hi sesi ni ku wa n'wi vona sesi loko we ya kuma n'wana i hleketa ku u ta va u kha u swi kuma ka mani, i mani loyi a nga ta ku khomela n'wana we ya xikolweni. Loko a sungula swilo swo huma ndleleni mi vheta ni va byela papa yeni ku hi loyi u ndla swilo swa ni vona hi nga ku a nga ha hanyi swona, a hi mhaka ya ku a ni nge swi tumbeti. Loko ni swi tumbeta swi vula ku swi ya vuya ka mina, loko no va ni kha ni swi tumbeta swi vula ku ni ta va ni ri wrong, mara a hi swona swa ku ni ta ku n'wana a hi handla swilo swo huma ndleleni ni pfumelela swona ni ri mutswari wa xisati, ku hava sweswo. Se swi vula ku yini hi xiphiqo lexi xi tikomba ku xi nga lavi ku ololoxeka sweswi? Swi nga va swi ri ku swi na ntiyiso ku hi za hi vana lavawani va biyaku mirini, vo tala va voho va biya mirini mhaka ku hina vatswari hi le ku kuriseni vana va hina hi leswi ya mingeri i bluetooth hi le kule. A ku nge vi tiyisi ku fika kwalano hi mhaka ya ku xo sungula vana va famba va ya xikolweni vo a hi fambi na vona. Loko ku ri hi ku va khandziya tithekisi va ya xikolweni i khandziya thekisi n'wana laha a gedeni a ya xikolweni, a xikolweni a wu n'wi voni ku na ti-break. Van'wanyana va endla timhaka ta masangu a xikolweni hi minkarhi ya ti-break, hi minkarhi yo dyondza, na mathicara ma va kha ma nga swi voni na mutswari ni va ni kha ni nga swi voni. Loko ku ri hi ku i famba hi milenge ya xikolweni swo fana na mina ni tshama kona, loko va ya xikolweni hi milenge ku na nhova, va nga fika va endla sweswiya va kha i kha i nga swi voni wena mutswari. Loko se a vuya kaya i n'wana lowunene ka wena, se u lava ta blame mani kwalano? Ya se a hi hetiseleni ke hi huma njhani ka xiyimo lexi? Swa tika swa tika swinene. Lexi mina ni xi vonaku a ni ha va byela vana a va hi sambi hi kha hi va byela, hi kha hi va kombeta na switandzhaku swa kona, hi mhaka ya ku loko i miyela yi nga n'wi byeli i mali loyi a nga ta ya ku byelela n'wana wa wena. A xikolweni va va byela mathicara va ri na hina vatswari ho fane hi va tshamisa hansi ni va byela leswiya swa xikhale swa ku a wa ha vulavuli na n'wana wa wena, ni twa hi nga ku swi yimbini aka nkarhi lowu hi nga ka wona. Wa tshama hansi u n'wi kombita ku n'wana ngo loko i tingheza timhakeni ta masangu switandzhaku swa koho hi leswi, i ya kuma n'wana, i ya kuma mavabyi. Loko i ya kuma n'wana i mali loyi a nga ta ku khomela n'wana we ya xikolweni, n'wana wa wena i fanele a hlayisa hi mani? Namet. Ai xiyimo xo tika. Mbana Good Friday leyinene ka sati hlayisekanga. Ni khesi swinene. Inkomo 0860002540 na ri vona riqingho ri ta ri teka ka khomisani sweswo mi nga fambi no la ku hundza hi la mavhengeleni ta vuyanisa mahlweni ta ka leswi. Clientele ya kota ku ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela. Ti-Funeral Dignity Plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Ti-plan ta hina ta fikeleleka, hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joyina namuntlha, swo olova, ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044, yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo, ku na swipimelo. Cylinder Specials build it easy view Mahushu Grasko Mukushu Nathula Mashi build it here special ipampa magudu lawa maplanga yo fulela ya 6 meter 49 rand ribandra lens 199.99 frame ya ribandi 199.99 nasotana minsengo ya ina nge kubucheni sikhwama yo chachinchi esikhwameni tana nimita tlemulela hitava ifurile Good Friday na Easter Monday kufika 1 nanfikani Cylinder Specials.
a ku na supermarket yo chipa ku tlula usafe leswi vulaka leswaku u ta hlayisa swinene hi paseka leyi hi mbukuto leyo hlamarisa ku fana na 1 kg ya ultramel vanilla flavored custard hi 24.99 ntsena na 10 kg ya speko kumbe golden delight rice 10 kg ya mugayo wa ubrand na 10 kg ya sasco cake flour hinkwaswo hi 299 rand mi nga kayile eka mbukuto leyo hlamarisa yi kumeka ku fikela hi ti 12 ta april 2026 paseka leyi xava eka usafe where you save and save and save. Ukayelele eka Afrika wa vulavula. A ni kombela nina xikombelo ka lava va nga na magaliyoni ku ri va ta na magaliyoni ya vona va khurha police station leyi ya Saselamani ku akiwa rivala ra mitlangu laha nchumu lowu le ku hi pfuneni ka nchumu bote nchumu lowa wa police station leyi a wu le ku hi pfuneni bote va magaliyoni a va susi muako lowa kumbe ku va satellite ya Malamulele bote kumbe xani hi nga kota ku pfuneka i police station ya njhani ya vhene yin'we i police station ya njhani ya mulavisisi wun'we wa milandzu i police station ya njhani ya maphorisa mambirhi exitichi hinkwaswo lava va ku va ka va tirha kwala i police station ya njhani ya ku loko u ku mani u ni bini ku rhanga wa maphorisa va ku luya vhele u hanyisa swona khale a va ba luya Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ela ka Munghana Lonene FM komba ndlela ikaya tivirete ku ka sibawara ya khumela na ku na hala n'we va mani mi ta fanisela ku kahle mi famba njhani eka mhaka leyi vulavulaka hi yona hi ndlela yaleyo nomboro ya leya ntolovelo 0860002543 hi le xiyimo xo tika swinene xa ku vana va hina va biya mirini va ha ri vantsongo van'wani va ri anageni a va biya mirini va ha ri vantsongo swi helela kwalano a va biyisiwi hi tintangha ta vona a ni tivi ntiyisiwa ku hi wihi walowo va ri va tala va vona va biyisiwa hina vakhalabye na vakhalabya hi la ku rhelela ku hi vaneni hambi hi mhaka yini kumbe hi lo pepejeriwa ni vula ku i fika njhani ivi kasi kumbe ku cinca swin'wana masiku lama ni vula ku a ni i ri i n'wana se loko ze ku n'wana swi herile a hi swona kumbexana kasi yin'wana yi nga vuriwa hi mingiseri la nayo yi vavaka swinene mingiseri i vulavula hi timhaka ta ku vana vo tala a hi vana kambe ni ri a hi vana hi mhaka yini a hi vana hi mhaka ku vo tala va vona a va le ku kuleni na vatswari va vona va ri xiphiqo xa hina xikwalano ngopfu tinhlayihlayi ta vana lava kumaka vana va ha ri vantsongo ti tlakuke ngopfu ka vana lava nga le ku kuleni va nga ri na vatswari va vona se a ni tivi ku swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwihi swoswoleswo se ni te ri na ku ta twa n'we vaxisati ku n'wa mi ri yini se ha ri minute ta nkombo laha leti hi nga ti tirhisaka kahle vaxisati hi kota ku va hi bula hi twa ku loko xiyimo xi te tani mi angula mi ku yini n'we hi ku tlha ku hetisiwana swihehlo swa ku hi n'we va mbanga cona ma hi vo mhaka kona ve ri n'we va mbanga cona nakona loko mi nga mi nga hlamuli mi ku tani swi endla ku ni tshemba ku mpela n'we va mbanga cona swi endla ku ni tshemba ku n'we va mbanga cona hi ku loko a mi nga ri va mbanga cona a mi ta mi kha mi hlamula mi ku hayi hina a swi endliwi hina sweswo kutaniya se ku ze mi na mhaka leyi ya ku va mi nga tshami la vana va n'wina va nga kona ayi mani yi twisisi leswaku na swi tiva ku ni holovana va yingiseri vo tala hi mhaka leyi ya ku i tshama njhani wena a ndhawini yo karhi na nghamu mara vana va nga ri kona la n'we mi nga kona a ni swi twisisi swa swona ni swi twisisi na sweswi ene na swi tiva ku na loko no pfulela ni ku nghena ni mi byela na swi tiva ku hi ta ku holoveni na swi tiva ku ni ta holova na vuhumelerisi wa mina kambe hi ta tenga loko ni chayisini ni kombela mi pfumelela un'wana na un'wana ya la taku kwalano tatani Cindani va pfumeleleni un'wana na un'wana ya la taku hi kota ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo hi ku mina a ka ha vulavuli mina nongonoko lowa wo vulavula mina ku vulavula vayingiseri a hi mutwaneni ni nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene ahe a ma yimele yini mara a hi karhi hi ringetelo va pfale tilayini vanhu a hi mutwaneni mi rini n'we vutheti vutomi lebyi hi byi hanyaka masiku lama a bya ha lavi hi kombana hi xintiwana byi lava munhu un'wana na un'wanyana loyi a nga mutswari a teka responsibility hi humile ka vumunhu masiku lama
hi hanya xilungu hi ndlela yin'wana ya ku hlamarisa ni xi tina swa ku xa le kwini xilungu xa kona mara ku hlamula xivutiso lexi xi nga koho sweswi xa leswaku hina vavasati hi va mavanga xona a hi xona Butheti a ni tshembi swa ku i koho mutswari loyi a tsakisaka hi ku vona n'wana wa ye a hundzuka mutswari a ha ri ntsongo hinkwerhu tanihi vatswari hi lava ku vona vana va hina va kula va dyondza xikolo va humelela va hi humesa ka vusiwana lebyi hi nga ka byo tanihi vanhu vantima hina vanhu vantima hi beburiwa hi ri xisiwana a hi fani na valungu i sungula ka A n'wana wa mulungu a ri na mamiliyoni ka akhawunti lama ma nga n'wi rindza we munhu wa ntima u sungula ku tirha u kala na peni ene u tirha u kuta u langutele hi vanhu va ku tala lava u fanele ku va kurisa so I don't think u koho munhu loyi a lavaka na n'wana wa ye a famba through that so mara vana va hina loko ku ve a nga kona mutswari se hi fika njhani ka xiyimo lexi sesi wa mina hi ku swi tlherisela ka nkambi yin'wana yi nga tshama yimbelela risimu yi ku n'wana i rila hi vugevenga se loko tiko hinkwaro ro va yi kha ri rila hi vugevenga swi vula ku ha swigevenga kumbe swigevenga swa ku ta va mani se swi fana na sweswiwani loko ku ve impela swa hi vava hinkwerhu tanihi vatswari hi fika njhani ka xiyimo lexi Butheti lexi xi nga koho hina vanhu hi fanele hi sungurisa hansi I'm sure loko ku ri na ti-imbizo I think ti-imbizo leti mfumo wa hina wu ti endlaka hi fanele hi ti tirhisa ku sungurisa hansi tanihi vanhu hi vulavula na mfumo wa hina hi va byela ku swiboho swin'wana leswi va nga swi teka I think va swi teke va ri na ti-emotions ta swa ku hi huma ka apartheid milawu yin'wana leyi va nga yi veka a ya ha ri ya ti-emotions sweswi se hi humile ka ti-emotions a hi vuyeleni ka drawing board liya yi tshamaka yi vula hi Steve Compera ku you going back to the drawing board hi ya buka milawu leyiwa hi yi revive hi yi vuyisela ka vumunhu because milawu ya tiko leri yi humesa vanhu ka vumunhu yi endla vanhu va hanya hi milawu leyi yi va fozaka ku huma ka vumunhu yi va hanyisa leswi swi nga ri swa vumunhu ku vuyela ka vumunhu Butheti i ku un'wanyani a hundzuka mutsari ka n'wana loyi a n'wi vonaka sweswi hi hanya ka xiyimo lexa xa ku vana va wena I vana va wena nsati wa wena ntsena muakhelwani a nga na se ehenhla ka vana va wena hi leswi hi va dyondzisaka swo vana va hina masiku lawa ene a hi swa vumunhu sweleswi kasi loko yo vuyela le ka ku n'wana wa wena Butheti I n'wana wa wena muakhelani hi leswiya swa ku loko muakhelani a vona n'wana wa mehe a endla swilo swa wrong I ta kota ku n'wi khuza ene n'wana wa mehe I ta khuzeka sweswi loko no vona n'wana wa makhelwani hala dorobeni a endle swilo swa ku huma ndleleni ku na n'wi khuza I ta n'wi vutisa who are you umakwa mehe uba mehe u nga ta ni khuza na so hi fanele hi huma ka sweleswo hi vuyela ka vumunhu so mfumo wa hina na hina vanhu because I mfumo wa hina hi fanele hi sungurisa hansi loko ku ri na ti-imbizo hi vulavula na mfumo wa hina ku yes a hi ri na ti-emotions ta leswaku hi hlukumezekile hi apartheid yes mara sweswi a hi reviveni tin'wani ta tipholisi ti vuyisela vanhu ka vumunhu hi sungula kwalani then hi hanya vumunhu hi kota ku controla vana va hina hi ndlela ya vumunhu swilo swi ta kota ku lunga Butheti ene leswi mi swi kombisa ku ntiyiso ku loko no vona n'wana wa n'wina kumbe n'wana wa ncintani ni n'wi teka tanihi n'wana wa mina loko ku ve endla swo homboloka ni n'wi tshinya sweswo swa ku tani kambe xiphiqo I ku yena se I lulamini ke ku a ta tshinyeka hikuva a ni ve bya hlamula masiku lawa hina hi tala ku tshinya vanhu hi hambana na swona kambe hi huma njhani kwalaho byi hlamurisa hi sweswo phela swa ku byi nyikiwe malunghelo hi mfumo that's why niko a hi nge sunguli ka ku tshinya vana hi sungula le ka ku byela mfumo wa hina ka ku milawu yi koho ha yi vona mara milawu leyi hi swi teka vumunhu se a hi hlanganeni hi ri vanhu na tihosi na ti-stakeholders hinkwato ta ti-community hi lunghisa milawu leyiwa yi hi vuyisela ka vumunhu then loko se milawu yi lunghile then hi lani se hi nga ta sungurisa ko hansi se hi va na ti-road show leti ti nga ta va ti karhi ti dyondzisa vana va hina emahanyelo ya kahle ni mahlonipelo ya kahle na sweswiya na sweswiya because loko leswiya swa ku charity begins at home a swa ha tirhi sweswi xi ni hlula kwala kaya mehe ni nga maxo xi ni hlula ku xi khuza hi mhaka swa loko ni ku na xi khuza ni ku ni khomisa ene loko xi fika police station va ta xi yingisela va tlhela va ta ni khoma va rivala ku hi vona va xavelaka n'wana loyi mugayi mehe ni xavelaka n'wana mugayi u xavela n'wana mugayi u tlhela u nga vi na seyi ehenhla ka ye a dya mugayi wa tlhela ku delela loko ku wa maphorisa va ta ku khoma va karhi va nga xaveli n'wana wa wena mugayi hi sungula kwalani mehe ni xavaka mugayi a va ni nyiki malunghelo ya ku kurisa n'wana wa mina hi ndlela ya mina because hi mehe ni n'wi xavelaka mugayi se to biwa na hambi swi nga fanelangi a mbeteriwa hi ku fela mugayo sesi wa mina a hi swona a hi bina loko swi nga fanelanga Butheti hina hi kurisiwe hi mathicara Butheti u swi tiva kahle hi kurisiwe hi mathicara n'wina a mi ri mathicara lamaya leswaku loko n'wana a onhini loko u n'wi ba xikolweni u tlhela na loko u hundza ka va u byela ni vatswari va tlhela va n'wi ba futhi
wena u delela thichara xikolweni u hanya leswi mara sweswi n'wana wa swi tiva ku a wu nge n'wi bi ene loko a fika ka byela makhwayelo ku ndlula va ta ku rhuketela na loko ndlula laha ka mutulu wa ku xanise n'wana wa yena exikolweni hi fike njhani kwalani Buffett hi fike njhani kwalani a gimeteni kwalani khesiri seswami hi khensile Buffett ikoseconds nongonoko lowu wa humelesiwe ncindani Eric Mabasa mina ni khala nga Pat Mathebula a hi hlangana na nongonoko lowu nakambe munduku hi Good Friday mara siku leri nani tata eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Matiriyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela